Hello Ghana, for your mobile call by the bay inside GT. When you do my so bad, no me subscribe button, no me bell on the one channel. Like if you don't know, drop a comment as well. Yes, I am Amankrado about until I have exposed here Apostle Antwi. In some of the other two channel, I will see a secret audios and a videos or the 30. Now in some of the other go on. Utimu say I know she pa. She say Amankrado. Or links or links pan. She say nyasim kuma videos ni audios or the other 12 months. You know, BM crash me. And some torso we no to be man Peter Paradise. Yes, wow him say only Peter Paradise will be that say nyasem ketua kra. Or be kan ho asem na expose Peter Paradise cry nyasem ketua. Na we and mami ngege so agene dey so wow him say there's no one single day Amankrado ba social media abeka anasa be video omba mami ngege. Yes, or the mami ngege the fire was posing mami ngege so na ni na emu no ekwa no na so okoma ya agrada. Yes. Nti abusua ensema ya Amankrado ababo nti ababeka de ensem ne doso na audios ni videos ade abeto abonti no minti chechim ade se wa wo hwe na bibia ye kama pa ansa na ye kwakohwe video no me subscribe button no me abe on the one channel like video no drop a comment aso yanko hwe video no ye ba ye beto aso ene show no ye friend justice to innocent people obenya trust ya mo bi se woni ni di nkomo na nipa ne se ma recordo ene ho nkomo ene mebuta kese na kromfo bi a ote eye London a ye freno Judas Entry oba social media ye ne ho se oye sofo na so last hour no na se onye sofo na se oye kromfo tachiwa amwa bronsamo a waba be pie social media o these guys no se oye sofo na so no obedodo amwa kan wonsem a kire no na oba record na wonya ni boni bia esa social media YouTube sika openti na ode wawa ni mu nsem beba begu social media agu ani mu ase ye friend ne nantwia ne yere a oware no ede amapokua Janet amapokua woni ni nyina ewo London mam ye friend na nantwi esan kronosem ene anzani kululu nsensem ti what these guys in ho ene ye baba expose no big time. Cause share video no. Na obaswa make sure say ube throw more stars. Edia support program no. Reta break right what to say. Obaswa no make sure say ube invite. Onavofo. Oba nya more fire. Also odo Amankrado share the video. Imagination comment obra video no on share. Na say we a fake friend. Real people no onya baso anu apia video na to share. So po bi asemo a entete esuma sen kase metesuma sen na me show love e dia kire obi a me se me penasem what you say tunya baso anu make sure so obe share program no ene na ma odo ne den eso ene ma program ne strong wa baso na ohwe me na ye real fan na so Amankrado asemo a just share the video but what ma say enko anim. You're listening to the unpredictable Amankrado. Pacho so ni sister bi a friend na ya akomia tag ne mame tag na ya akomia e mame tag na ya akomia e mame ye shase Pacho ko le da go metro le say metida metro Joseph keke mi nim kura say ye gre no la me say me ko me hu ye na me sta ko fa wona say na so wo Minister Bohumpo Papa, as the Papa Gia Gadiama Cordon Safa, my own husband, and that there's only be over to Grunamo. A Birmingham will be film Pacas, and I'm just a film from Yabi. Oh, you mean my twins of what? My God. No, and Amankasaya Tinti. Media say a capadia,
The day I had the papa heaven, yes, I didn't hear my demon or can I check? And this is your baby, I'm from my one, I said, time for Benjamin Hammer. Papa, then, or Papa, and eat the hawk or Papa, and Uncle Brian will bring you to me, and now send you meeting me, I will back or I come in my Papa and Uncle, as soon as you may. Hey, and I tell you, wouldn't have your better idea of Coramo. Hey, that's some lady, they are some. Then my bishop will be out on the Suya, also I didn't hope and never has soon you'll be my name. You know, and so Papa be my crony no Grania mother. Mate, what can you let what can you let penny of a barber shamon? My penny, my penny of a barber. 3 years. Yes, no more job. Papa, only Papa, so I walk at Oh, then there is a who only cut a craponua. No, in the papa, and the behony, the quite secret, you will quite be breakfast with us. Into the Wakano, South Sicily said, well, bet me at it, there be a disadvantage on the market. And you may come over. Really? We come because I see also not see any young woman as another son for one year. I will be saying that my yet be a young couple, then the most of my hammer. What and then it's no. You've been here. Ọbẹ̀bọ̀ wa ti máa jọ sọ kama. Na wọ́n ní abẹ̀rẹ̀ ní nso wọ́n ní abẹ̀rẹ̀. Ọba pa wo kasi ní nso wọ́n ní abẹ̀rẹ̀. Wo kasi ní nso wọ́n ní abẹ̀rẹ̀. Nso anyomre frame 6 go in frame. Ní yẹ ní nkọmọ. Never show why. 6 o'clock. Never show why. Mate. Then my bishop will be out on the Suya, also I didn't hope and never has soon you'll be my name. You know, and so Papa be my crony no Grania mother. Mate, what can you let penny of a barber shamon? My penny of a barber. 3 years. Yes, no more job. Papa, only Papa, so I walk at Oh, then there is a who only cut a craponua. No, in the papa, and the behony, the quite secret, you will quite be breakfast with us. Into the Wakano, South Sicily said, well, bet me at it, there be a disadvantage on the market. And you may come over. Really? We come because I see also not see any young woman as another son for one year. I will probably be saying that my yet be a young couple, then the most of my hammer. What and then it's a no. You've been here. Ọbẹ̀bọ̀ wa ti máa jọ sọ kama. Na wọ́n ní abẹ̀rẹ̀ ní nso wọ́n ní abẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní abẹ̀rẹ̀ mpa. Kasi ní nso wọ́n ní abẹ̀rẹ̀. Kasi ní nso wọ́n ní abẹ̀rẹ̀. Obaso anu a share video no what throw stars. Frame 6 going frame. Ní yẹ ní nkọmọ. Never show why. 6 o'clock. Never show why. Mate. Amen. And a show no are full of surprises. Surprise in the about left, na ba right, na ba front, na ba back. Nti eneno ye stable. Na ejina yie. Na make sure say when you nsuo bi anom, a would be soku pressure. Cause today's show is going to be full of surprises. DJ Q Boogie, I want to say, yes. Inti make sure say Obaswa na what target all the camps. Say na Amankrado be taking full surprises. Ye baba church mani so. Unya we say jumadie ne anya take place ya. Na also make sure say we throw stars and more. Obaso na ose woto program no na Amankrado yepe wasem yepe show na untimi donate just common $1 mpa
and $2 just to support the streaming now also do Amankrado show no what are you telling me now say odona don you dodin chan chantel what the can throw stars say the can pump stars na mo fan and sustain program na say jumedi na hyase man say oba ho fe chantel see do bonnet or throw the stars kama or the atoso or support on the stars did that to baso announce why they was support with your stars inti eno na ebe sustain program no obaso anam mama stars in flow because eneno obatensem bia one so da ye me was exclusive audios just for you na abrantie bia pie e social media ese afra no Judas Antwi o sheda esan kronosem ene azansem nti o sheda ye ne ho se o ye sofo enti o sheda ne ho be bo Amankrado Black Jesus Mama Part ama onya platform no but later no ye wuse se na o ye criminal na won sam sha ase se eba no eji obi ansem cause ya na so da se na o ye nipa kromfo na me no mienu nyina na ye nim obi bisa sa Amankrado nipa ba asem na wokan se abrantie ya sa abrantie ese frɛ no Judas apɛtwɛ Antwi sana yesi frɛ no Judas apɛtwɛ Antwi ɔde amememfe yɛ sɛ ɔse ɔyɛ sɔfo but later ye kom no ye hunu sɛ enye nyamedwuma bia na ɔyɛ den ɔyɛ kromfo ɔyɛ criminal social media nyame na yɛ adom ana onwa expose ni ho ka there is no way you be suspect you hunu say man we say sana oye kromfo a obefra social media bloggers mu a obey ne ho say ase oye sofo na oye typical junkie e Ghana obowi eni apetition edidi afra konro no abo ne chi so no ani ya hu ne ye okokọ dane ne ho ye say oye sofo ene to boase mecheche won semani super na yenam social media adia ba kwa osemi no mienu nyina ye very careful ene say obi betimi aba unim ba bi ofiri eba odi ahokire anenam onyene ehunu say nipa we say what say anas what say by the time I be hunu no na wazan Monica apia labi nyamenhira what throw stars by the time I be realize ye be hunu say nipa ne say na oye kromfo pataku a wa be fra nyantin mu no na nema I too late Kongstina bless up e say the social media dey wadi baby no size mama ngege ti udia no odwane ngege ti udia na odia shem America yes what you say what Babema Kongstina what dini what pobene ene ma mengege ni mi say okotwa ma mi fi aba e dia ba be jimi social media na odwene say bi e ba be hyew dabi ngege onimu ntokwako medi kama na won say nyade obetimi na wa stande enti be ya anka won kɔ na chi ma mengege ntemase wa silence no ama on nam na waye na ho de na me na mimuwa na me na mimuwa na me na mimuwa ene social media obi ahunu say eba ne critical obi ahunu say udamfua eba ne critical obi ahunu clean say ade a waye de udamfua enye obi ne beka Kongstina ye nyina ati ase se eba na critical engege se wordene
oboa ontima ntake wachire na fear yedua mu aburu very simple oso obema wonyina nimra wakote odwane akwakote ontimi no stande ene ochana ka ho yanam social media ana branche bi se wo frɛ no so esofo o se frɛ no oba wo so the Apostle Antwi sana oye criminal mu criminal and Obama go with bloggers Obama go no on social media thinking say na enipa bi gene say oye correct na enne me baba expose no big time amwa hunu abranti a yefre no Judas APAGYA Ng3g3 ne real colors a de ba social media wadi kan ti asore ama sore na eden agu wati asore ama sore na eden agu okwan fa aso e ma sore gu ya me kirewa ubesu ama Christ branti roni o onu asanie so hunu bra na onu wi a no ye jonki no wabokon ro on say wo sha ase se opo no humpo kra no a wodi amemene mfe kofa bible no mpo hwe na no wi no adro na no ye kasa obi ye criminal sabe nyase bia wo gina street a wa ye jonking kwa na che se sa nipa we say a criminal ye ka criminal. This is a practical example of a physical criminal. Your friend Apostle Judas Ng3g3 and the social media ye can lifestyle ya chrewa sa kinsi prasa wo chen no a na ya de ketu abi no betimi dia ire o dia chen sa branch ya meka nasem o ye kromfutachu amwa o de na no de dodo ma de ma kompam na se odi oba ni wi a oba na kwadwuma wagya ne de no na ototo ne niam ototo ne bag im okodi woman bi ya ne sa ema last hour woman ni pia bonten say ogi ni sika edane ntokwa ewiase e ba ya de aye frɛ ni nyansa nya ni panyina na ya no mutanya da bia ya na oboga kasa asem no o si deep thinkers me kan kura kire mo say nyansa ya frɛ ni nyansa enya nipa bia na obenya bie na nyansa eni adwinim na ka hwe papa pani a wadu se mpompon so ise ya odi jimi na tu kwan ba brochire na wadura brochire na ste oda so jimi a oboga kan odi kan o si nyansa emfa dwon ho na nka obaba social media ama pani bi otise ise oti social media e record nkrofo a omini nini yasem na esen social media YouTube sika obenya die ntino o record obi o hwa ni din APAGYA na watu egu social media bra ni panani na ne hoso na odi gisika e YouTube abrantia e fe no Judas Ng3g3 hweniye enamen me wone ho nsem bebre na me de ma wo meka ne ho nsem bebre a kire opa sa wokọ Ghana 1 year on ma 4 na nyimbo sa abranti ya kasa obi ya criminal practical example. He's a practical example of criminality or a very dangerous personality. Don't joke with him. Sa ono obi di agro na nipa ne nya ne hwe na yesi obodam pen yesi obodam pen ene meka won sempa to boase en rush show no o de oba so ade me hia free on chan say share video na invite na make sure say ube throw stars and your support program no. That is all I need from you. Cause ene mebe ma wiase man say nyina hunu say abrantia ye friend Judas APAGYA Ng3g3 oba social media on a purpose.
Oba social media on a purpose. Now the purpose of the social media no. This is a time when man can remember church on yema bi ani so. Odi kan ba ye no. Why na dwe say o monitor ntokwa na ekoso social media na no ba bewurem. Na oba ye no. Obehiri gina asofo osu bempa mo omo camp no se camp na ase omini ne no mo ye. Ena oboga kan ya omanti ase a omdi oboga to tankuru mu no. Osintokwa na mo ko no enya boa kwasea ne gimi ne o maame de ende ne niema no. Mama yen kanya nsasam a ye betime de age papa na firi animguasem. Omofa ne se oboga empo masem. Ano mo ye kutia oboga. Omo se oboga din for nothing. Ekika ne wonsam ensem fata. Eye niema bi ma ne koluku se oboga enye omo ma ne koluku se oboga ye snitch. Nanso se komo tie oboga sem that time no a kenen kasofo osu be pankoda wada. Eno betin sem bebre. Na bituma die kese no ejina abrantie Judas Ng3g3. Social media awie ye brem bronsam. Asami no mienu anya very careful no ho a hwere ni padua no before and after. Na oye we smoker a obo niema egu ni widiem. Ofa niema gu ni widiem a oye jonki kura abrantie na nakwame a obo wae iatia donko pa na dawe. Brantie na kwame ni hunu mobo. Setem abrochira wo ko Libya kekeo. Oko Libya ni abono. Oko Libya ni abono. Oko Libya ni abono. Ya bono 5 times o Libya. Oko Libya obi a watu kwa brochira o Libya African country Sentem Africa Sentem ayi omo president onya ne ba bi ko e person na Libya ti se abrochire. Sentem no mu oko 1 2 3 4 5 ni nyina ye bono. Ni fifth one na kwa me koya o sha brantie ne tibia no na very sad. Na kwa me koya ko hun no na boy no aye junkie onye. Na kwa me musician na boy no aye junkie. Etina na kwa me hun ni mo bo no fa na ye say obeboa no. Enti etoda na so ko na kwa me fie no kopa duane adia. Ukona hwese de ba abrantie itika achi apo ne ho akom ne nkyeremu. Me pese me kasem bia me ni ho evidence. Na botrema me mfa ade bi nkyere kakra. Sa nana kwa me ko okona na kwa me ho na so okopa duane adia. Na so okona so ankoto na kwa me a. Obetena si atwen na kwa me kopem se na kwa me beba. A obenya sika pa duane adi. Look at the status okọ ba kwa wasese abobọ ne yemagu ne widiem ekomu kuno ana oto no wapege na ni hwe wiem no na nantwi no nam social media marekodo no ya akomia marekodo Amankrado marekodo wei ne sa ne maniema no ne tebia nie setem na pa ne fie no wakọ wano mu wi abobọ ne yemagu ne widiem ne taki aba oje no ba bia anye akadua ne obedie nyasa owu taki ne high ne more and wapege ni ti ehwiem no na kwa me empie ho sa de we se ya kabrantie ne kono maduro wie kono akwahye wo mpona no abobọ ne yemagu ne widiem entiedi di mu ano ana brantie yi obodam wi ni mu ano obodam de beba ne dam ne ho so ne ma me ngege nyina afi one town ono agye atumi se ma me ngege ni nua ba na ade a ma ni dimika ne ngege kwaya fine no ne dam nsem a social media obi ani mu ma me ngege de sansem ne yeden e ba bonten ti abrantie yi Libya ye born 5 times oko Libya okotwa abe unse nyame tua wo ka ho akwan ya ne doso brantie we yo Judas Ng3g3 no nam social media anopa wie enwumre na ato ne chini no oko Libya okotwa abe de meka bia me boa omra me challenge
ene betom boase a kire ansa matiasi nanum nsem okọ Libya kokotwa abe unze wiase obra wa brabo mu a kire wunyansa bet we de abrabo bre na obre omu no kire ni jimi wamfa nyansa ba kokora sha video na invite nkrofo ne nkwani enti eba ne sa no wakọ Libya ya born 5 times okotwa abe okoye Mason e Libya otwa abe ana osan koye Mason e Libya na kekan ne ntro a ye de wo no so obi na de abodi dua o ba ko de Libya fo no omo bo no ko mu kunu brand boy we wa hu man we said you wasi abre wi ase no so yo obi anko onim nyansa anko da anko badwene ne ho na ewi ase ye kasa obi agini a we ya de dien wagini nipa gini fo we ya de dien wagini sa o hwa ne tibia wona muo ade ba bi okokodu ye ade ne wi eye no entampini wi ni apetesi hadliko a branche we say de fra ehaban boni eno no mo a esai no e ma didi mu e de ne dam ne baaye ne yina ne ati social media ne enim se wa bodam mpokura ena me be cheche oni ma bia ni so amo ati ni ma bia se ansa ma sori afia so shana oni o wa Bokon Road that time wa high amobin utunu fukura wontie eri di mu a ana ode kokko je bema ya friend Charles Fosu ne yere e komni mu ana na kwa me pa Charles Fosu che o se okwabro chire onya brantie ntina ne dem oje ne tena ne dem a Charles Fosu ne ba won ne te ho no na ni ba no so na brantie akwa akwanyim no kwasi aga we o bema jinifu a ni wiase oba ya kese no a lack e di lack bakukura ni ne ho kwasi abema sa no so ya wa record obi ana da bia bi je ka no osi amanse oni nipa jinifu na mo a na so wa anya careful a enipa gina nche obi ba gin se wo na wonye oni nipa jinifu na na saman wa anya careful obi gina nche oba gin se wo na wonye da bia bi je me kasa aman Apostle Antwi menyini ni o yempam no de besi bia nsi aman yempam no de besi bia nsi menyini ni o lasawa ya de bi je bo man no onam social media na usia obi na wo ye no holy usia obi na wo ye no se asase when the daso da ye say sa ko agimifu we say be ma gimifu we say sansani be ma kankan Kromfu techu amwa azan tutu bottom ni a owie ama person mu sikayi when a dason that say okita bad character like that Angie also I record Amankrado unya me say what can to part the rest of your life oba ma papa bi ati say ite on kanche oba so anu atro stars masters in flow more twa me kan okra Apostle Judas Ng3g3 say, what can talk about the rest of your life? Social media. So when you anka social media, busa ujini. So about social media, that's when you anka social media, busa ujini. And that's my unkoma kramano. How I was here ranting no. O cheno ba bia nye. And na mobati na numu asemba kwa hanu sei. Moyamba shimo. Wakwaje pawrenfo akwaje adwuma eso ten no okodan ka the voice abekamensa me what the voices ya wo chirechire mo keka nsam akase ehurehura ya de to no so onkotwa ntronto obi so ni nyina wa ya hurehura ne se wan nyaman ya do be court onu eka na numu asem no kra de be kuyen ya de no kra benanti de bia fa contemponanti ne hewa wieye ene when the daso that I say abranti oba social media
we no de bae o we ano de bae hwada no o utu se o ye typical weed smoker o se papa so na no ede wa no wi a ontimi na ontimi ne ontimi num nsuo weed smoker pa na kwasia we abetena social media sa o treche asofo ase ne anyina ne anim sa no epataku sa wa record Amankrado menya de bone mo beti ne mu asem sa obi say on record Amankrado na sa wiase yakase obi agini na wachini obi say on record Amankrado but ono ade Amankrado nya ne hwe but o say obi say oba bi say on record Amankrado oba social media da bia yensem a ye ka to Amankrado so enya de Amankrado ayo yensem a ye ka de ato Amankrado so na se ne wonam social media na akwagimifu we say ato ni din Reverend Apostle edit social media se nyanyankopon na fa Amankrado so ana me baba expose you no say mema ne the Bible na to ho. I promised him life and colored. People thought I was joking. Me catch and say Apostle Antwi, fake Apostle Antwi, mema the Bible na to ho. Mark it on the wall. On the ato. Or the Facebook lives are no can ni pay say afekwa dem the Bible na to ho. En subre bi atwam no atia sorry o. O tia sorry mani guye. Yes. We a confident trickster. Very criminal. What is social media? Ne niema wa ni suni ne pan oye no. Eni asofu dwuma ebabura. Enso na akwakwasea we say o straight Ghana sofo. Odio. So ahuni ha. Ne red color eni. This is him. Very junky. Look at him. Odio. So Osesane housing no onye housing osesane housing and say oyo obi a wonya smart enough by the time I be realizing I be hunu say akwa we say B2 na e too late and or disguising o say oye software and so na ni true colors in ye oni and say na ya komia na kasa wo dwene say asamu to no ne software den e can a repose not knowing say no record no or record no na ya komia tam na ya komia wo oyiaum and or the begu social media this is him or when ye ni pedia na kasa di o and or change housing no ebe say after changing the housing. And the one deep thinker. So we be a one deep thinker. I want you to enquire. Bisa who say, how are you going to detect say? Sakwa we say we fake. How will you know? Long time, men kasamre. Long time. Me say Jimmy for me baswa don't even talk too much. Me need time because hey wo me be block that be me say time no. I'm focused. Me twawatum neat. Me kasa me be block o that be me need time no. Wan me ba be block o na say wa we Jimmy for me ba be block no I don't have that time. I just do my job. Simple, very gentle. Kwasia bi baswa o de o Jimmy a no wa target na wo target na ni Jimmy no e bia mind block this menya pin wo target na ne blocking is simple mame e ha hon test me kura you get my point ha say social media ohun e wo say me mo bom abaso a Jimmy fu e ba social media ni enum o true colors nyina e na me Amankrado so ya expose wo nyina. Tell me, set me chantro. Video no ebone ni mon shase press stars and intentem. Mama stars in insu. And then fashion otimi say, "Who donate $10 at your show?" Pro stars in sha. Ni akwenim.
enam Amankrado so agyimifo eba social media ene awidifo akunkum nipafo a omobeye agent wo social media na obi animu a omotete akire se ya fundraising se no ya kronfo no me awidifo se no me ya criminals enam Amankrado so yehum nyina makomako e wo sam bom abaso ewiase o fight for peace ya enough for mo Saka enya Amankrado a anka sa branch we si a wose wo software. How will you detect say or a criminal? Na ne branka sankasa beso. Ne tam nyanso yin. How do you know say? Sa kwa am de na chewi. Say na no tie. How will you know? What is social media? Or record obi a no abebo no social media live. Also I suffer. How will you know? Say we. How will you know say we? Say no no any. We. Akwa we. How will you have known say akwa we? Say no no any. Ya mama basu eni matem. Social media no. It's like a nation here. Why you're very careful. When you also know be a sacrifice. I will do for her, but they will come like gentle. Omukasa boko, omuhoroso, omutachire mabutu. It is almost kasakra onfa boni susuno. Cause the person finds it difficult to talk. But ube will say oye within you know. Ebe fa Amankrado so answer. And to obey na, you be very careful. Now with the social media, obi abeka wo ebia with the social media, obi abeka wo ntokwa. One na ko social media Amankrado ni kinzebra kam ikire no, na Amankrado so kam ya kire no. E fa Amankrado so, ani ehunu say, sa wudi ni bia ba befra camp num. I was see fetching it out. But ube will say oye gentle. But Juma Oti ebia oti abrochi be dwuma one nkofo e wo Ghana e plan ya no pa wi anyumre no you have no idea e fa Amankrado so anu ehu se nkofo we se nyina ma akoma kontino dealing with them no you have to be very careful. You get my point? You have to be very careful. And that Apostle Judas apekwenchi onu ase na no ya komia oni na di nkomo wa record no busa won say Nana Yakomia, what has she got to do with bloggers? Tell me. Only bloggers your social media. Bloggers na kontokpa on come. Ojire ne ho. Manasi Jimmy Foya, sister Ekoboa no. Ana man obi kratis ye fro ba bi a friend Nana Yakomia. Akwakwase we Jimmy Foya we say. Be makwase ye na busuafo emfa ne nyahwi we. Jimmy Foba we say, what record Nana Yakomia? Nana Yakomia come Amankrado who was Amankrado Mramiti. Quasiana would Jimmy for crown, maybe G would Yanami Udin Como. I also want to record me. Would be good bonting. Saki come, voices easy and need more be so on farming court. Near farming court to prison. And Umpokar made the banam ye. And Kume na obi, I'm an ye fine. I would Jimmy Forbon somewhere neck. What my we are see man say nyina hu say we be ma Jimmy for when nyina jawadwene say we penny Jimmy for wo na be create confusion ato me ne me dofo ntem Judas Ng3g3 wa Jimmy o na nyansa di nyansa unsua bi da bia oboga ba otumfo da bia bije ba otumfo Constina ba otumfo the nyansa di nyansa wa nyina gye nyansa ho some picture will say we try more than 20 years. Look at you today. You are growing. So, Tawo Baya won't say we are software. Eddie Ababe that we are say. Pena the next level. Until one fame kakra. Yes, steady you. Ya me high kakra. Montro stars in yanko. Sakwe Jimmy Fu we say you. Kia the sign no about one me software. Social media. Ope di mateme ko chiko breman. But me papa ya my social media. Enfan kame me.
And Amankrado so yehuru Jimmy for ebi akwadi dedin. Ema Jimmy for bi eba ya na mo dwe so me ya yewura mafo through Amankrado ye detect wo nyina so me ye baller. Asanchi. Ya bo bi abaso ewo ayi Ghana community Amankrado kam deserve pa. Ma ya dwuma kase adwuma gene. Ka Jimmy for bi ade na social media. Komu gusu edi mo animu ya fam di nkwase anema kyerem a ka mo nyina ko bi asuro wom na nzey na widifo ebi befrefre mu omo ba gente ye be bia radio station ye be say ye be fundraising ye ni ba say no mo ya kromfo say no mo ya widifo through Amankrado ye wusa aboneyefo ni nyina enti se wugire ba bia na wudi matema kai papa mayama Ghana community on social media Yahunu enipa abonefo eni apapafo Betina Lamte beggars wetro stars kama welcome on board oba ya normal stars nation when the daso da say abaya ya friend Mami Ngege na enna me so a when the daso say da say na Mami Ngege no obi di nkoma na record no enna Amankrado so na hu yi me boada. And the Amankrado say na hunu say abrantia your friend Peter Paradise. Oh, you dangerous. Nenkomo ni mi di ni secret no. Ebra bi ya choma no me ya fine. Nenkomo ni mi di ye no. E no video na secret wa mountain so no. Wa ye krom for papa. Yes. On the catch me. But osi anyama na oye no. But me study who said no. Ati ni onyaye. E osi ye expose in big time. Wodi ya oti abrochira for wajapade bi ma Peter Paradise man 6 months na hadie later better stories obeka kire wo ye kronfo okoye adwuma Kumasi Guinness ne e friend achechede krono no okobo ye ne pam ne firi ho then time Peter Paradise I will expose you at the right time minyanya ho time wo de me bedi agro bedi di me matem wa anyima ya obese mi din e be fa o se rapture. You are dealing with unpredictable Amankrado. Ujina hold mo your life sana handcuff gunsa. E be shock you. Me bo eya sofo osu bempa. Ne camp no me bo ma baso. Say omo pam abrantie Peter Paradise. Forget about your enemies. I mean say we say you me enemy. No. Stand firm. They've taken a bold decision. When the Peter Paradise be diakro at this crucial time. Ono ojine fa ne yem o. O ojine fa wajinim. Ono ojine fa ne yem. E come day na na adwen sesa. I told everything a guru. Stay away from that boy. He's highly ungrateful soul. Don't get close. She never listened. What happened? Huh? What is social media? You can't Amankrado. Busa won say enipa na ebo Amankrado dimbone no. E die be pa na Amankrado ayom. Me nkoka obi antokwa social media da wo. Tokwa bia hu say me kum bia ye. Obi na be come ntokwa na me respond no. Cheme obi oti social media wo say me na me ba be kan ntokwa. Just tell me, mention one name. But anytime bia no ye papa na ye nya ye na dane bone amaye. Yaya papa na last hour na dane bone e dia man. Ba so anu a share video no. No invite o nanfo. Sa nyanya kopon na ya adom a. Anka sa kwa we sei. Anka obe take social media. The Ghanaian community ko be take Ghanaian community by surprise. Na ya nim say onye o. Na ya nim say ono asan nie. We ni nim so ono asan nie. Oye criminal. Oya criminal. Me na me come cho. Say, ha? Angie. Me say wa ube regret the da wo. Manya ubone. I also wa record me. Wa be bo agumani mu ase social media. Me no obi anya sem wasan ke kan voice na si ani say, "O de man, o san ba be gina court." Say u be twa ntora to me so. Ye mfa me into prison. Sa de na ye no hu. E be ye no me bia emfiri wabusuamu da. Na o masha ase so mu nyini a
abrabo mu asomdwie obabie no obenya bi da market on the wall wa sa cash na me dia to Peter Paradise no de also wo be ma no oni me ntuo challenge say oyi ni sika de aboa Peter Paradise ni anhwe nipa no no me ene amani hunu a obefa mu asase so ansa wa firi wiase ya wotam e de eniema nipa bi a be yu sika e de ama boni aye ni Peter Paradise me see no me e coach ko breman de wasase so de wasase ase de wo wiem e be ya o chafa the rest of your life. Trust me. Same ya o papa na se wa anyima ya emfa ntro engumani mu ase. What is money? Sika is the root of all evil. Ye baba toye ye be sen jaho. Etima mo obi mfasika nyade enwunu na. What must say? It is all to be here. You have to be very careful 24/7. The guy ya sorry ya. Yesi akwa bia ba na o ribuku asofo. No o kansam ana asofo we no ayi quotation no we akwakwase ye o. Ye nyina we believe him. Ya jinidi ye. Say no no asan ye. We say no no ono asan ye o. Kwase we no no asan ye. We didn't know. Junkie, weed smoker, drug addict. Amabokuya, tena honum. Now dear, ukuru ni jimia or say a man for you in mudino. Tena kwa no tum. So when you abusion betu say, wako wali be Jimmy for or Jimmy social media, ubenya ne kasachira. Tena ho, eno many baby be kamba. Me say, sa ukuru Jimmy for we say, sa manya ne boni, awa no eni mutom. Obatine numu asem. Obi se record Amankrado. Ne gu Amankrado eni mu ase. Na me yegu eni mu ase anka abatu me social media. Woni mani gu ase eni pa chechera to me so. Woni mu nsema eni pa aka to me so. I'm still alive. Na kwase we abetina social media na ma record we. Ba e so e sofo. O ka sofo nsem. Ena okasa okamsa ya baba ni buafu ya nanu ntasuo na no ntasuo se pacha onu wi mo obi numbi we so esofo kwase abe makankan we se so esofo at landing betenasia na woni wudi nkoma na recordo odi awde ni gina fon so a mane mfa ne kasa bokoboko brebre emfa nye se wa hia ni papa. By the time or the baba was sworn, Ebia no wenu mu asem no. We wa no ba bi enye yi. And I entie na mu asem. Sa branchie. Di mu ano na kwa me boa ya no de ba buchiri. O de ne call London. O call London o kohoro ka kakra. Ana di mu ana sister bi maame eboa no. Ma ende de cousin en klata ma na no de adwuma kakra. Edi mu an okokoyi itire no okoyi itire baba to check abrantie enwuma waye ya na ka esenka said we see a struggle abrabom no na senka bie na adwenem but rather edi jimi ne man edi jimi ana ede e man me sabiti me ba bi dwene me ho a e me kamio za munyina mo social media Peter Paradise ashasi edi matem Amankrado kane ho wajimi nti ubekasa Amankrado ye bronsam Amankrado ye nipa bonefo because wajimi ti say Peter Paradise na so asase edi matem o menya ta man wajimi nti Amankrado kane ho ba ko a ubekan kwase asem gu Amankrado so cause wo de say jimi na asase e bra kinsi pressure asase say ogumani mu asese midin a na mi nhia ne da wo bekan to kwahunu oje one blow so ye potamfo Osi Amankrado nye. Peter Paradise ni me Peter beto ye me year 1 week. Di matem for almost a year. Na me so da. Okodi kinsi prachio. Ane ko di matem sa for almost a year. O di matem no di ma me ngega tem data na ngega ni me fine. Ke kan kwase ase no obi anya ne hwe. Di atempa. To one day. O Jimmy atani ni nyina ba wie no san betena ase se oye mayiye se ma de mawu oye niema pa oye ba ku first day mamu ano second day
Why and say 1 week na fe course ba na eba me so. Tina I have to silence him. No so the medin komo ne kron no niema no. So Jimmy die. Ti say no ye kromfo a obra boni a na one nkrofo bi bo. But to catch him say, we jaba me check out na no nche da nyaaye. Ti say video ne pia abonten no and stop no. Am roba video ne pia abonten and stop no a. Why steady afa dia o calm it down. Na Peter Paradise no ye kromfo papa. Ne nkomo ni mi di oboa me boa. Peter, and for me ni agro. We are bushi one man wahu. O twane I just say o tu amana no wa wakata ho so. So akwanya da age said the boy apam. And wakosha no for. One come and one to me for the second time one. Peter, ade afa be your time. What did me bonekese my your papa man de bonekese na atua meka. Sa ma fa meka Peter Paradise. Mama nyine me hudin. Odi me di agro. Ubetu amana no wa wakata ho so. First man do boss akola ko kire oboje se o. Wa nya very careful. Ubetu amana kata ho so. Man kwase afo mpiapian. So first one can say papiapian. Uji wani so life and colored. E ba se ya obi gina nche won temase. Where you warning? Kosu Jimmy. Where you warning? Kosu Jimmy. Ujina hono mana hankofu gunsakbara. Na metro say I will spend money for you to face the law. Family agro. So ba social media no obi enkan ntokwa. E makwase bi mpiapia say kodi na tem. Wan say bi afedi bi dwane nam court. Ya de ni ko gina ya ne o Jimmy a o Dickens bachi a no o Jimmy no wa nyina ehunu say the law is working. Wa nyina ehu. Fe no rush here. Game no nya be man don't come on. Don't even start. Onya bema, don't start. Oba social media. If you believe in the law, don't fool yourself on social media. So kwa siabi yusuwa, you got to think. Monjaki social media number of people are can say pra edoma to trouble. Because all of them they don't think. Everything na guru pen were smart. No say pa me ko. BJ pa was chiaka me ko. Obi just count them. They are at peace. Aba social media. Peter Paradise me kodan ka say, "O ma me kodi di obi atem ma tua meka, me bo meka nche me se me boa." Odan ka o say, "Obi asman so kodi di obi atem." Odan ni paneka. Omra me dem me say Amankrado o boa. Na me improve no. Me improve ni say, I am born the kind. And me twa ade kakra bi di akere no okwan ofa so a ye ko hurehuru ano a okotwa ntro Peter family agro so wa ginia na se ba bi a okwan hwe ba bi pokura woda hwe woda brem me se me boss of osu be mpom camp no me pom oma ye smart wonya papa e wo se nipa bi dwene kwachiri a e so o get you closer. I told them long ago to sack you. No because media agro. Wonye ni papa. Wojene fa wo yam. Wonye ni fa wo adwene mu. Wa koma ehye wo yam. E koma de wa na adwene na sesa. Ma empiapian. Edidi Amankrado atem. Bro ne kanwa. Oba feli. Bro no kanwa. No aka kire kwasia na o ma 25 million say me call Ghana. Jimmy for no ma 25 million say fa koma police for. No man fa mafia me no. Katen so omre 2 billion. Anytime bia me ko Ghana. Never bra be Jimmy. You don't know. Keep what they cost Jimmy. How ya biem? Edi u Jimmy a what they abetena social media. E come de wa. We sikodi atema me na akọ. We sikodi atema me na akọ. We sikwa adwuma we se me na akọ. Na ye u Jimmy sa. Ye de wa dani musuo social media. At this age, okeka ko 60 years. Abrabo wa mobi. We wasetenam. Ubenya duani adi ade se wo sere. Kwa siasa woni Amankrado be di agro Amankrado antos kada boa. Ubedi di meme maame atem. Adidi mabusuafo atem. Asan be boma utose mawu. Na masa kukuru sika majama ka se sabi minim se de spiritual things work won. Abuafu next time ko social media. No because se kone kodi nkwase asema me nkonkodi. Me se dia wo be ma no. Onyi sika ma wo. Dio be ma onyi sika ma no mfa no me nkoni fie.
nipa bi abayu sika boa Peter Paradise boni aye ni Peter Paradise nipa bi abayu sika boa no wo yire no ma wasefo mo be fa no me the rest of my life kwase ya no papa no de boni atuaka oyiwa ma e twantro ato so onyene ho o kekare nanim twantro aboa me se mo am social media no obi anye steady ema kwase bi mpushi on Amankrado kom menye bayira abrewadwo ema jimifo bi ma se wo be piapian sadia kwase bi tena ase a wagimi ma kinsi pra yusu no ne wonne nam a wogye no ba bi anye no enyimi sasa ejimifo no last obense afi wo de ntro ne nam na ne na mamamfo adwumam twotwo kwase aletes yenye obi adi nsu yanyansa mo ejimi dodo mutu kwa ba brochire so what do you answer? Now, if you really believe in the law, mind your own business. If you believe in the law, mind your own business. Kwasi ya touch them abutu. Wadi mutan ho basa ya wate. Abuafunu. Odi munyansa. Onu obi nyina na eti kuro ba akoso na kwasi ya bi so Finlandia ba. Oso ko follow no. Unye jimifo. Unye jimi onya boa. Onya boa. Bra no ogu Amankrado enum ase no. Twe ho. Sele nkofo di we cha no mo do man kodwan ko omu hu se wa jimi. Menye ni ma se ne sheki ni o. Sama samu ede. Dabi. Me kano kwa chem se branti a ye frɛ no Judas apechenchi. We diboni bibiri. Me si wane beti makasa Amankrado akoka obi ntokwa social media. Nya nipa na beka Amankrado. Me pe nipa ba ko po beti ma atusi se nipa so ma si Amankrado na akoka ntokwa. Me nche nipa na big price. O time a me nipa bi o time bi a we jimi. So we jimi ana betami. Branti a friend patako jeko Black Jesus. O hwe ne madin sa o se no. Me hwe man kwase asem se nkoso. Ma pull it out. Oh, time me for what? O class me. O nyame competitor. Oh, time me for what? O ti social media wa create account na odi jimi. Kwase bia ba life no akota na wo tro more fire. You don't think? O baga ka kire mo nsu nyansa wa hu. Da bi o baga ka kire mo. Kwase bia ba life na akojira more fire. Mana se shasi a wo timi no kaso wanya nipa e na ona te Ghana wo ntimi mpie no wote tetete mantua utiri kwa ne sofo osu bempa onde oye ne bone yenye ne ya but nipa bi ho no de wa na agi so no betwema so kosi ni wuda na nipa esai no ana odom nipa ebu no omuwom ona beje wo na yeti social media na akwakankan we abetena social media say or so for be Jimmy Fu we say. So I record a man for. Let's start the ball rolling. You're listening to the unpredictable. Obaso throw more stars in your Amankrado. More stars in him flow. You're for Ebuna man sekoto. Ko Wow, nene koda. Nenso nyuma odiye no mechino. Eche so ye antichrist. Njo say now, se ekofo bofo asano ba. Obofo hu agrada sa agrada e genuine se owusu beba. Again, ela na agrada obofo e dia ye owusu beba. A okoye sa nyamra semwe. Koye sa nimgu asemwe. Me ba so ma memo video quick ni amra. Mutie ade a papa e bia du bachi. Na woni ma dia papa ye. Me se repeat sa video bi a chew. Say tie enimgu asem ni eni bra ne abo ne ginsanye ne bone a na so popotu ma. A odi koye obofo sade enne wanya wodin abatma sa grada the picture betre sa grada betumi aka obofo ase why ninja tawa assembly akwa we ka se mama gege ka se sa akwa we se wa bodam pen a obe challenge na ngega ni fikro ba ko ngege se wa bodam will you challenge here we bra bi atwam o sa jimi ya o jimi yi o se Amankrado ne pushi no papa penny toto we say a wo chemi penny me bra penny no o se Amankrado ne pushi no penny toto oni me left and right
wa ware a obade na chi ewo ma onyusu na dwene wadane ginifo ona ede sesofo osu bempa saa no tie nko because aneti now wakoye ohene only government chakoye adamfo o papa ankasa ne sitting president ay adamfo obegu prophet to na obofo na koye government chahina obofo kana so to make am o papa adamfo the president MPP prophet or the 3 videos per and papa di mika dana for puppet so mo bia bia na obofo na akofa government chahina obofo kana so to make am we are not real Philip Parliament and they know. I got now make Kyle. Evelyn Ofori. Bigger. Second of 24 years, still were fire 3 times. Over bed down president. Yeah, you shall and I fell so we will be such a person. Or your body no samba or life won't be you have to be very careful. While the way we see Kasafano, we will be a discerning minded person. There is no way you will entertain such person in your life. Ona kasado, obi an kasaman. Okay, kan semwe se nyina wie na se, we ye sofo usu bempa. Na sa sakwa we si about life mu a, woni ni gina phone so kasa. You're very careful. No one knows tomorrow. Why you full of evil personality? Why you full of evil? Enti na mutu to boba park no so. What can say? I say Barcelona achi Arsenal shino. Na place ni nyaga su park. Na first me grab on to boba park no so sa na happen mo. What okay para say bo we na tunu so tuma. Me ni ncha o su be papa boy we kasama no. Oguna ni masi. Na friend ye be ko ebunu. So for the me wa kasa isi a. Ma me drop video we quick. Me pa to mo ntie. We can continue at another time. Martin. Empty tax ni there. Maybe on my penny, maybe for us. I don't want to talk to share the video. Now, more better talk. Your friend say, or something I found over for no to and you said, this is phantom. It's not or Cocoji, no, of Abby. It's not from God. Only me. Or Cocoji, from your friend, Abby. Bosu na kokon etu no ya fa na banko na sa banko so eki do abon what yes obuafo obura me obofo e fi no kokotu busu no mo ki no a adu ba chi ni ngege abo se e fa ne say agada kunu ejai no ko because of Amankrado. Na me na TV Apostle Antwi yeme mene agrada sofo chere aye conference call ene agrada kuna kasa sesem on san kofi ka mama kasa wo chere mo sa kwa we se wo hu sa uyo bia we smart pa wo hu gawe kamo po bia through the social media or a dangerous scratch manase trust me. Oye evil. Oye evil. A big time confident trickster. Oye worse than Manasseh. Wait. So our camp or Kasamawa. You have to be very careful. He's full of evil. That time na no kasa. Wo he hamano. YouTube nti or say nipa or nyene ho. Na sa video so say nyina da so guni page o. E da so guni page. As was say ne e ho na mi kan na 3 days. As we ne was say woni sofo osu be mpa ne fan. We nyina da so guni page. Yanko number 10 sir. Ana ngege e di jira ni TV so a wa chima wo ho. Kura mi di ki kanse mu wo ho. O ti ase. Ono je me shede bi ne ho time bebre. So gani ana me person ka me come answer because first or your back and an abin from tiara me person dey never cast me brain mo show saki no bi and osu bempa but na say because I'm not obofo preacher e Ghana o fa ba bi akwaku bofo sama na all
no done the cars edi obofo to show cars e yo usu be beg and no class fa pen o boss akiwi and no kwata metro TV no the two obofo so o mra na onti da saki san the kura na maro and na do ba chi be bonus se e mo betie ki e do ba chi be bo we di kan bon hu dua hwe we video o su be papa on hu dua wo se mo ni ma me ka kire mo o su be papa bon hu dua wo fa wo ti o be dey try no bo dua se nya me ka me bo a e ba je be kra free me sem e be na do ba chi at the beginning when say nyame sumina yes because John said or the body na to dua ni no dada nti o mo ni se enya bia na Onyankopon be strike o kan sa kwa o ti ase o bi papa o kan sa say Bible. Oh yes what you say sure it is an for papa yidi e ya sema na until da o su kan panti da e fa wo fom atro fita na ena du ba chi what me nya hote o mfami ade aba beta aha e be ka kire se agada pa onko ka obofo asemi na why na say kedi kan den first e yo usu bempa ya obama a wo jesu pa wo sipi sita ado ba chi ka kire se agada ni no ba out be ka usu kwa keka on be ba de fie e wo be bi otin na wa meka usu kwa wa ka usu o de bempa so o de abo so o de kwasia so o de nipehuna so o de mebre na so mamu wa edit na ye the package ya mamu and wo go ne mo say someone no professor mo try so be body dia o be break him down mo de nsuo be si o wusu be paso boom o wusu be pegan so ye bema onko bo obofo de bim enko ka so obofo etu edu of 5 de mi enre sam paso o wusu be pa a o timi bodu 30 days adu be ti e dem mo san ko ye bio so then is kasakakana ye for video no trust what there ono ane kasai etibisa ho se san krofo we se wo mamba wo life mu a o dike wa grave indirectly ene me no bedi nkomo na me di chebruchi hadia abrantia ye frɛ no ɛyɛ Apostle Antwi sa wo obi a wo dwene kwa kiri a na se wo study ni yie pa se oba onam hanum se na eba Johnny oye dangerous oka se wa record Amankrado no ka se ya de bi ha me obi a me na wo kasa wo de so be record me bo na obo wi a me so ba kire me nsem ene wo gire kwa akira ho me ankwanta sa move no wa hu sa jimi no de bai no wa hu anim guase e na me so mama na je sofuo wo so ya apostle o kasati se jimi fuo obi okura bible a wa na ese se wo ya apostle o kasati sa boa kasati se obi e wa jimi ne kasa o kasa nyina nyanse di nyansa ba kokura ni kasam apostle pa na wo kasa sa no ana onyame ba Yesu edi ama ho chese wakans okaninsa mu ama ne kodum pompon so se na nakwa me kwa one ne nanti ode ne ba brochire no na nakwa me no oso ne nsa free Ghana sa tema na wi ku no a obodam enam na nakwa me moso ma na agimu san ba normal ene wotumi di na nakwa me atem Judas Antwi obodam according to sources ne ensama meteki ya se na nakwa me ana di ni chiya ansa na ne ho to no enso ne sa brantie jimi fuei otimi di na nakwa me atem eno betin sem we si wa record me o si won o record obi a o wiase da o ba sa tenensem ono agi atum se wa record we bet o sha sia with me no o so record obi ada. Let's start the ball rolling. Sinsa wo me sha se record wo no me ka che Ghana fo na obi antiri which I mean say Ghana fo so ma record am for bia go say mama because we evil me record obi a but one kasa no asem and we decide say what to the so platform me meteki so you say me studio e to say me bia me studio am record Amankrado
You will not be recording because. Thank you. Bonsa mano. So what did okay? Also or record Amankrado. Let's listen to another voice right here. Me can't my record papa. Say Ghana for say nipa so for record am me tell it. So who nipa boni it is Amankrado. Good. Wa hu nipa boni ni ti say Amankrado. Busa ho say e de ba de na Amankrado aye no. Oni Amankrado nanti Amankrado page ni din. Ema onne wanya subscribers on YouTube and Facebook no. Amankrado page ano a wogege ne ho no. Man ni nya nipa ni mu adom no. E de ba boni na Amankrado de ye no. A also record Amankrado. Yes, and tie ne semba ko ha no say. Obi agimi a agimi fo ntokwa e de papa oni agimi fo oko a simple kra. In fact, see, me record obi a one not is my record like in fact. Tie. Oya sa de nyema nyina wi obegiragina o ka say ma record Amankrado be ne ho me masem ma record Amankrado ana me se okofie ana se minim se ne yiri ne tu ne fu se obi ne tu ne fu afa opeso ya de o clear ne ho tie. See, me record obi a one not is my record me record what you say but over the scene the future secretary of Apostle so akolo ni di komo yes what we can say oba the secretary of the name of the papoli ya kasa nti the so only the kasa ni so kwai let's record no record it on the battery or try say be over 21 let me do it and so say and you ma be who we because no say say who and say never cost no recording no recording what you say na adia what in Jimmy say no kind no also no on record obi a ma me bi na ka say on record Amankrado kwa Amankrado say ma me bi de kotira kwa aduane amani kunu oyo obi o enyansafo a e de ba na koye so koye ko bebusa me na ma kire ne sa story ni say eye no kore anasa Amankrado kato no so anasa baba wa na ase ana ba ya Amankrado ye ni interview Amankrado ni ababa wa na ase eye interview na ase no ana expose you ababa wa no wa mi say o ana sorry prekope na oyo obi oni mu nyansa so obi akato sa Amankrado ye dangerous to this extent there we are backing by na be just walk away peacefully. So we did this Amankrado nya me brackets the prayer say on the camp na nya confusion our class up say what did Obaba Amankrado ma me ngege me say make Kingsley Paradise no way I will accept him man see ma me ngege kwan say mo on ni nkodi agro I gave her the chance on ni nkodi agro me twe me ho ko nipa no wa track record wa aye bad me mpese obebe me eti me twe me ho no enai Kingsley Paradise me ngege ko underground akase be pia bonten no ma job anim guase am at peace. Yasi nipa no onye ade nti na nipa no onye no na wo obi anim nyansa wo tena ho ansa wo so koma na me nudie ene sama me no kan ade ba bonten enya sem bia anim guase na ne unsa na mwese so well you should respect with social media and I'm saying to me no so Judas NGA well you should respect with social media and I'm no so na sabe wo yire amapoku ya na netie a wo se na se bon e ma mba be kan wona aka kire ni be ba be ka to abonten se wo na aka kire me se wo yire ase bon na kwa me ne yire na adwo ne nam nuro so na me no so me ba be expose you wantima anye ho achinyi enam sa jimi sem no so ma me ngege ka se wa potam no obi an she dante ye na me no so Amankrado mapa ho ntoma big time ama obi ahunu se wa potam pen na ka obi enim dobe ya ne so ba Amankrado voice Amankrado kan den enipa na aboboy omutietie voice no obi ahun say we are stupid we are useless to the extent say wo san kate ne makekasi ani say obi a on me nam court o say the man so on famen court oba ba di adanse oba ba gire mu di adanse ma no say on famen to prison ekosi di en ankosi aga won so alusu credibility e social media and nipa oba comfortable so on udi nkomo no na ono so record o
Dio obena adwe so no bedi nkomo no o makra o ma so no bedi nkomo dio obenya kukuduro se no bekasa no o record no so record o si o record obi a wa wani nsema kan ni o si obi ani won ma record obi a no kasa on filifili kwa sie jini setam no enu emu no san de record na ya akomia se obeku na mebisa no se na akwawe kwa wajimi ana o kwa record obi ana na ya akomia for what obana na ya akomia voice e de begu social media ma bloggers ya yentie mfanya dien na ya akomia nya BJ na ya akomia nya oboga onya tina cons onya obi aye o social media oya a personality bia eni panya na voice ya yenya voice mu oduro e de be ya de na ya akomia nya social media personality oye coded o telecona one corner din enti wa record na ya akomia bebo ya mfanya odien o ka se ma Jimmy ti se wo hu Judas Antwi so hu Jimmy ede de wa wasi display o ignorance atira manfo social media obi ahun se wo ye pani Jimmy fo we na no me ye no a block u brains no da mu se wo ye pani Jimmy fo ye be makwasea eye wo yire a woni de da a woni ne wo ma utimi ye board catch me say na se bon ma challenge you several times utimi deny what me deny say on kan Amankrado say Nana Kwame what ne kwa duro so bodua say Nana Kwame on fa ne kwa duro so da enko ye niema ode ne yiro fo kwa duro so da ma challenge you Bible na de be kese afa Bible kese wo ye konfo enro so na chinchin ya Obama wo accommodate na charge for so de ne dan ma Nana Kwame kwa ne ko pa choma agayos jail o se makodi agayos yire ya chewa ase no nware no kwasea wo bia okwa omo je wo tena dan nim okwadwuma na wudi ne yire no me be na chance we are very useless man ti wanu nsemo ha Agifa sisi me record obia one of this was my record me record what you say but over the scene Pati waso wan na ka say ma record ne da me record no correct gawe me say ma me ngega babonten say wa bodampen Tibi wana si senti na de bia konka eseniti because that wa bodam wa kwasa de bia no di miliki konko wa bo miliki konko to dia ye che esese na su e di wo kona sa papa we papa yi wo kan kwasia sa e fa me papa be pa ho wo kan kwasia sa ma mani nya mo wawa bodam da su wo sa waya wa ba be duru UK sa me ka kire mo se eduro chi obia me ka kire mo se eduro chi obia ayo ba o ye be mo wa ka se wa evangelist ya o ba ka se o ye bishop mumu sa no Bible school a ko ye be ye bishop mumu sa no wa na share the bishop mumu sa no ne podam no da su woni mu me ka ko ra kire mo ne podam no be trouble kire wo free sa tete na mi so wo ko fa wo bi yire no bodam wo ko fa o sa ma me ngege betima ka kire say entro no twato abrantie we sie so a o ma bonte me ka kire sa entro ana twato no se wa bodam obi awo say na wo ye bodamfo ana wa befra ye nyansafuom obi a wa bodam panyin awo enya Nana Kwame according to sources no ya se enya Nana Kwame ne nabusuafo kra ka wo tentuma kra guye kadi a wo hyase eye wo o hyase na wuni o kwasia kwa chimifuo bia betena social media na wa che ne ho tof na ye hwe ni din se wo kwasia ya bodamfo na abefra nyansafo he wuni o Antwi unye kwasia na wuni wu ye nipa enam Nana Kwame so amen ne wasafa tabie wo bete wo tofo social media hwa wo na na nie
Mama ngege ba bonte be ka se wa bodam ne anyini. Santi wani mu se mo me sei. Siakwa. Tiwani mu se. Tia. Ese wa record Amankrado. Wa record nana ya akomia. Ana wa record nana kwame maame. Ana so wa record nana kwame, asan record nana kwame yere. Enipa 5. But all kasa so on record obia. When nana ka so baba ye sofo no. Sanfa Amankrado so ama na nimu enwu ase a. Kawei ko baba ye sofo. Ko dia sofo sebene na social media. Na oyi quotation. Na otwa manfo ogu. Na yedim sese wa ye kromfo, wa ye criminal. Ana obefra mu. Confident trickster. Wati asori twice ama asori ni nyina egu. Siamai. Tiedie. Yakase obi ungrateful to the highest level. This man is a practical example. Listen to him. Because you are for only now passport na koma only je passport ma wa obi a offer obi se obi ye boni aye obi a wato wi mu ntentan ato nsan mu tentan ato nuro mu tentan a nanka wadane abua bi awie a nana kwa me ehu mobodo akwa landing ye amene udi na temo ye kase obi ye boni aye dabi mame mo sabo esi ansa matoa so pesa me ma enipa hunu se wo wa bodam pen o da na atiko pesa me ma wiase amansa hunu se wo ba social media na wo kekamu a enipa nhwe ba bia ofiri baaye wa bodam pen na wo dam na atiko wa ukrom ni ba ma me ngege na baba tra bontem ete se enokra se na wo modam bia ka che ngege se o mara me clear se eyen troka ke no twato so ni enya ika ngege brabeka epese ewiase amansa nyina hunu usuman sayantro na utwato no se wa bodam pen na se eye no kore na se social media ho na anam no wonu obi anya ntokwa kimi bo otrim kasam to nipa no so gege braba tiremo sa aya bufuo na ma wo de ka se papa yi wa bodam won kransa pen na me konko se ni ti anase eye real aya bufuo na wo de ka sa anase wa bodam mpampa se mu nyina bo one camp braba clear no oso modam onso se wa bodam pen hwa social media munso obi address kama mama fa ni serious o wey wa bodam pen onu ani krom ni ba ma me ngege be kan ene ne ho ato na kwa me atawroma edam na firi ne so enti ene na no ayedin wo twampoa won share video no ne akwa anim oba pa free yo won to say yanko tie ye kasa obi abodam a ene ne ye ne kasa ne niama ba ko mienu miansa bi a wo ye ene da die ma hunu se nipa we wo bodamfo tie nanu nsem ha na me tie brochi ba ti ase obi na se go se brochi na me kro kasa e twa bifu mo be friend kwa ha o de twa bifu ma to ye ba ti ase sa abrantie kasa ya hwenanim utu se eniema ha no na adwenim Antwi ka hunu se wi anem ede ko abodamfo fie o aye du chinchin malam ne asofo na akonfo so a na kwa me adawroma edam timi firi so ma me ngege na ni tua ana me konko sesensa kon ho a wo ye so de ne kokoto ho o prove evidence me ma o pictures ya no abodam te ball so a wanti man fa ngege an kokot enti se wo kana na kwa me asem adwene tie wo nsem a wo kana had na yi o na fa compare next video amebo ena kire ma wiase amansa nyina hu se wo wonya nipa oba na oware ono se duro na ade chame oba na adwen a ene na busuafo adwen a ebia na anim ba bia akoe ya se wo penu sem pa jimifo bema ya se wo penu sem siagai jimifo we se na abusuafo bi ateo mo baba ma ne se onko ware no
na no papa nyina charity nuane o ana okoji kofie charity eniane na bandi cheche free no na ode kofie on totade ma amapokua anhye on ma amapokua sika ema ne mfa ntontade papa anhye ne ma dabia Primark ana one na mo tontade yes landing Primark ntade o say very cheap ukura 1 pound kura so benya shirt t-shirt kwa siaga we abetena social media ana ma record we ana ma record na me ka so be ka so wa record na ne yakomia no na me ka so ye bete se okotu abayagu ana se Germany no ote so no president ote akonya so no wode ni kunu plan we sia obetu magu kwa sia gini fo be ma ene wa hwani mgu ase account so wa we wo social media obi ahun se we useless mind wagu yire no wabusuafo ani mu ase na ka se wo be ya niema bi na ke ya pene ho wabona ne yakomia voice na ka Amankrado aba na ma be so life na ne yakomia bla 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 kwa sia gini woni pa fon tantan we se me wo record me de me kogina court kura se me heodi wo record me edi ma obi a ono so de ma kogina court kura se wo pe me se ye fa me into prison kura se me hell si amese no me be kan wo yire no ma nkwara nketekete na wawo mu no enkwara ne be kwa oyiaw mu because of ujimi nti kwa si abema nipa bia yo papa na de boni atwa nka o nipa jimi fo te se wo Antwi Judas Antwi o ba social media na nipa respect o say na wo ya boa ana we frɛ nyantin mu kwa si amai tie ho Bruchi Apiase obi na se because Bruchi na mikro Kuanka sa eka bifumo obi friend kwaza o de eka bifumo atowe Apiase ho na abodam no we do say ka control na bi share me and my brother na kwa me tie how mi wi abebo voice bi acho ene na ebe confirm me ma me ngega se mo kan say guy no wa bottom pain e ma mo bre o kwa sia bi anu awro ho amane eba bediwu jimifuo bi anu awro ho say we mera mediwu no mewo we se wo baba bi fa ni suban a be ma ben na wo baba na betima tena ne nchen ene na ware ne nkwa na nyina 3 months mpokura so be ma beje ne dem kofa ne papa jimifuo suban a oba na no otoro wo ye konkonsa oba na no otoro ye konkonsa cheme mu ahi na timi nya ware papa oba na no otoro hwe be ma katachie o wedi wedi nkomo ma record no mini wedi nkomo mi begu na nimu ase mini wedi nkomo ana bla 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 jimifuo we say na se wa wo baba na wa fa ni suban a where lies your daughter's future as far as marriage is concerned na be ma ni nimu o se abaya no kofa no ne papa se no ne papa jimi Sana ne papa Jimmy na ne papa ye ayi Judas Antwi Jimmy fo bi oba social media wo so no obi adi nkoma wa record no ana ma record aboa na ne yakomia voice na aboa ne ko yefa anko ba bia wagu hu ani mu ase wa respect ya na me no dia wa respect na me respect you wa de we na me kasa kire to say aboa cause we Jimmy we nyina gya wadwene ho Antwi wajimi a wanyina gya wadwene ho wanu ntasuo kwasia bema wajimi a sabe oba kwasia anyine nkwachire amopoku ya anyine akọware be majimifo ma record obi obo no social media obeto peter so wajimi obi entufo tuna na kwa me na mitie buchele tie buchele mikro tia harum sei na leta mesan bo voice ofra ma Sani pa kro jimifuo ya asama wo ka fana na kwa me ene ade san kyen asama fro san kan wabo dampen enti mama mfa ni serious wo social media ho oyo obi a wabo damama ne damateko a sadia mete ne yese enya na kwa me a ko pantoma guye kwasia we sei edam ne te na ni so na kwa me so odidi du landing no wa mama pokua ma hunu se akwa no wabo dampen te mama mfa na mana ware Antwi ese wo kosra na danfo bi anokohia amapokua ho wona aka kire me o amapokua me bo aka kire me okunu ayi na Antwi tse okosra na danfo bi na wo ba ho ana na danfo ne do man me bo aka kire me wona aka kire me Antwi me bo we so me bo abra be bo hu dua obi a me ne wadi agropen o se wa record me media me I don't record people but I say bi aka kire me bia me kai
Makachira so many times say wo say wo yere amapokuya na se bon. Waka wo ade na Kwame ne yere akwaduro so ansa wo kwaburuti. What you challenge me? What you mean? Say amapokuya ade be na won kan. Wo de da me se de nya ho da ja me tenase amawa. Me display wiye no. Ana bete sounds. Sia bema akwa sia wa bese nani wa space na betre ho quotation Malachi Peter First Samuel na odi jimisa essence sofu osu bempa se wo disrespect na an osuo an respect unti na wo kwasia we say o ma sanje wo jode be yo mo no dad be yo mo no o ma besua ho nyansa asia man jimifo do yiri wie beka chem sama pokuya na se bon uya no asade na chi enane no me ma wo say me yiri if say to me to the extent say ne yiri ye fin me boa beka chere me say me boa enenti na so untimi ntontade ma ne nhyene na da bia charity niema ana mudie no aboa dwan sia ye peni papa be abetra social media abe konto kwa brane a ujimi fo esi asabe wabusuam krobi emuwo wabodampen ngege me boa bra be clear ni so ne ye fine bra be clear ni say omo odam bia ki na achechire to no so na social media ye hwe ne no beka boa siaman na me tie buchi atiase obi na so go say buchi na mikro kuanka sai twa bifumo be friend kwa ha de twa bifumo atoye atiase na me go say kan control na me be sia me am brother na Kwame na tu na Kwame na me tie buchi ele seven me na Kwame me what here why so na Kwame nyanto kwa no can different story altogether what yatum ono na kasa yo se enam na Kwame so no ba bruchire but entokware ye heated no wasan dane na no why God of Israel obi bodam pen na se ne dam teko na wo gina ba ofia you very careful there be to be your own cup of tea yes uchi atiase obi na so go say bro tell me ko kuanka sai twa bifumo be friend kwa ha de twa bifumo atoye atiase na go say kan control na me be sia me am brother na Kwame na tu na Kwame na me tie buchi ele seven me na Kwame me de na Kwame go ni ai okay and maybe a chamber ma do such some day 15 years ago, yes, me mistake me fun me na Kwame boni. Me say na wo so na ka obi a, me am fa fun say na ma ye boni fa che me. Say me ma me kwa papa wa ye me. True e na ma brother do ni adu. Fa che me. Be 15 years ago na so me see. And me na Kwame to say nia. Me na me ma nya ye bu so na to boy no, ko na Kwame ko did 3 days 4 days for the Christmas. Now better ona ena ni do baby take place you in bunia me feel what you say me feel we are okay na we na obeka ama me na be boni ama me brother na Kwame say na Kwame na obeka che ona na na obeka che o maka kwa ni so mu deserve yes esie ni ye na na bo me na so say ko kukela me refuge me go at the boss and yes 15 years ago but I mean, if you have been young, and the boss obi bi ma wakai. Adi aminimum, nenya adwempa wasase so fatanasi, na nye boni. Say the army, odentuni, obo atie don ko pa na da wi. Na me na mama na e Ghana. After me ankasa me release me album, Phenomenon. Me na akwa be nanti. E we good ma me ankasa. We are simple for Bonia Babomo, Nana Kwame, Eka home. Or the pillar. Ampa, that's 15 years ago. When you buy it, Nana Kwame, I never fought. I never make me fought, my dear too. Miakasa, and Brami, who some my pony, Etienne Nana Kwame, Nana was be, Nana was a comment to Casa de Bois. Miakasa, Montiani, yo, Sakwa, we say, oh, but some damn hustle. Once I say, a Jimmy for Nina, may expose on social media. Wicked people upon some form.
I will expose them one by one. Trust me. Tell me some. Phone and friend and me pan and chow. Me pan 2 years and was in a media chow that they're filming. And then we don't come to some brothers and say, Mia, you're too sabi, tell you be a boom, Madame and I come to me, tell you. Thank you. Because me, my cool crown. Me say, friend, boy, mommy, a doctor. I want the sister who know me, said, Mammy, a doctor, if you know what to say, Mia. No. What's it here? Okay, you're queer anyway. Bible to me, Bunyana, one kind, and I will some friends Apostle Antwi, never am kind. We have a dirty sushi. And you didn't make yourself, Gary, what bought dumping. We what bought damn a damn a funny pain. Mammy gave a video no ban, and yan true no tie. And get a video no because guy not bought dumping, and yan true no tie. TNA. Nana kwame no o praising is ano. A damn number, a canaho. Ne damna canaho, tears of Rosanka. The Bible to me, Bunyana, one kind, and I will some friends Apostle Antwi, never am kind. We have a dirty sushi. So what problem you Bunyan to soup and a palm? Usubura Castle Tissue, no, you didn't know what room. Never burning Namagana 40, will Mammy Edocas, and no man some alcohol. Maba burning, what is the meaning? What record? Tie. So, Tia, Miss Yaka be much of, or say, I will be over some witty because you are for only the man who have passport to on the passport now. What did you say the mouth? Some for Kogana for record, what to the America for Nimonko Ba. You said about the audios in Amoti, no one last who were bravo. Now, so I play the beer for sarcasm, I play the beer found, and the crow. Can be a company problem. And I be a woman also of Birmingham. Oh, Adam Fo Kwasiabi Konu, Aden and Yarmananko. Jimmy Fobi Quacotaminum or Coto Jim, Aden and Kawina and Concotominan Conshi. Nana Kwame Aquino, Nana Kwame no. Na said that eno. Well, first year to Quaminan Shasiano, well, when Sampa no Kafana Kwame. Nibufu ye wahu Saudi adamfo nam na se munya asemwa susu praise adamfo no to amanie mu ansa watima kasa do nsa sibu se wanya madamfo Saudi amanie mu a stop praising a friend tena se na twene hunu se da wo benya sem ana betimi akase sa adamfo we se die where Adamfo pa no Adamfo bone. Adamfo asam to obey you ama. O temedra. Or ye dangerous. Na da bia bompa ye bone kone so. One ne ma bompa ye bone bono me mpa boko sa anyonko no so. Onye ni papa. So no Adamfo bi nam. Na se problem ma mo ntem da. Susu kan for sa Adamfo no. Eye too early. Too early. And then I didn't want to, and I was for Birmingham. When you never been foul cases, no, Nadia will boost final code and one of them. I'm not cursing by the kind of plateau because I keep Bonnie Casa to my family. Who any papa? What's shocking me? Who any papa? I said, I said, now for 4 months or Bomo, continue, never say for Channel Crame, and some who are not a for moon answer, never the panel or tank. Sawahu, Tama before by Safawahu Adam 4. You see the difference? Brana or Casa before my and Tokobi NC, so when you moved. Before by, you saw the difference, right? Sat time na beti matusi say, where na Madam 4. Na sa kwasia we se anim guasia wo so odiku na nakwame no se na nakwame de che no a na nakwame no onye nipa memwa na benya opportunity wo social media na be run me down live on camera wo bra waji atum say 15 years ago boni a udidi na nakwame wujitum etifan say anka fe na anka wo so na nakwame afum Edeba na esen kawoye
show love. Antwi, wajimi yo. No, we kwa mo say. Obi a utimi ka say oba bi timi ka kira o say Amankrado nyenti record na so wajimi, wanyi so adwen. Amankrado nya o hwe, o se ma record no, mato agu abonten. Mo so Amankrado e wo social media. Amankrado nya o hwe, ma record no, Amankrado no obi anyasem. Sister, the voice no, fako court, meba be dia dance amon, ame dia Amankrado atu prison. Nyame ntua mo kama akoma eno me anya mo chefa ma akoma nipa bia na we involved on Amankrado's life, trying to push me behind the bars. Enani nsusu aso kase enane no me nan konson entomo ne masefo so. Prison fie empa mo fie da. Oyiaw empa mo so da. Eno me empa mo so da. Antwi unim eno me ado ho atom. Sankrofo ni miedu na bawa ne abamu anom kan bo mo say omo bring Amankrado down. No me e come so no. They have no idea. No. Ombeje no me a omo nhia bi da o ma braboso. Peter Paradise jina ye. Madikaka said you also ye bold. Onya na dey say oboa Peter Paradise. Ni ehwe sa nipa kro no ono so na wiye na nim guase a obeje enom ye obefa de akofie kwasia be ma we sei we ebe ka so we sofo be ma jimi fu we o say o mu kekenya do abontin o ba me jam na kwa na wa tade ba ko pe look at that and down say mo ba na ka kwa wo yes me ke go ni mas o ba mo ba ko pe me na me yi ate oguna na kwa me a superstar. The also na sade ne Bible cha na we na ne ho kan agayos keka yese na ne ho bon papa ne ho kan no da agayos dem man okodi na ire no ne ho kan okodum wi ni ba onware onya duane nsu ni na ne ho bon papa ene na kwa me adawroma odna betena burochire nti we si na kwa me mum no e ho bon prema ni be ma na kwa me jimi guy we si. And we are so boy pie very careful. Yes. Oh boy pie very careful. Nanka say akwa sia we say. Kana na kwa me kobwa na ede. Expensive jacket. Unless me ayi dem out. Miss Paradise ka wo na kwa sia expensive jacket. Oba Facebook live wa. Ye hu ntade e hyew. Who scared to expensive niema. Enye charity niema na atoto. Charity ni ani na wudie. Primark ntade na wo hye. Kwasia bema utimi iska kwa ama wo yesa jefa kwa shopping ofui na nanchi ofui jimifu a utimi di wo yere timi ka kira Amankrado se wo yere asebon aboa ukanipa ho odwan me otelande o bi se sefuo me na me di mani di akajamu ma o me na me di mani di akajamu according to ma me amu asema me ba che wan kasa me trust di wa o ma me se so nya ne mfi da na ma UK and ka wo ye ma me educas ma e go prison o ma me amu asema ba che me se me ma kasa obusia exposure na ga na fo go to compare with you enemy no any pabone bi ma ko mo nya ma o me bo so ne me fa so ne me fa so mi na kwa me fa so mi ba le na me ya me wo se Amankrado no pursue and me say that to me was by life because Amankrado na person set position to me in the government and give us so what is that so like sa aya ho obi kasa mu se wa jimi buru so say ya na asemani age abro so do. When we talk of maturity, Apostle Judas, she free Amankrado ho. Unse na ya come ya voice na be boy no. Unse na ugene say ebe hye mabufuo ama bia ma be kontokwa. Ebe hye bi ja abufuo ama bi ja be kontokwa. Ebe hye mama party abufuo ama mama party be kontokwa. Unse obi am pay attention. Ye ntie yo. Ye mpeso se ebeti. Ye ntie nso da. Fasi ya nso so. Uyo obi a odwen a farisa de wo ka fa na kwa me hu nyina ye nkure we have maturity a wo nkaya. What do you have to do? Just ignore. Wa batina social media na gaga wa jimi enti a wa nyina gye wa adwene ho nipa fontan tan a sabe na kwa me aboa wanu ne ho be mapasia okuro no nti
Where's the first now to about saying now? Now person with disguise ho. Say be nipa hu say wo criminal na ati Coco Beach no. Unie. Tin we do about saying no. Ya chew. Monto more stars. Video na ne popo. Mamu obia. Mon pia stars ni nguso. Mon pia stars ni nguso. Mon pa mo report ko kanyame ani enko ba bia. Mon make sure some tap stars na mekeke. Eno anno. Mon donate stars ni mo. Say antie we obi a wunim nyansa odwene kwachiya. The simplest thing you should have done. Yamfasa ne wo kanyina gu na kwa meso ne ye no kure. We a good friend there, what do you have to do? You just have to ignore. Kai bra na obre okọ sheba aduane na wunyani ana na kwa me amu aduane ani a ka betime twahwe awu wakọ siaba woje obabi ananye na kwa me aduane ase wupen obodam ama me gegere beto abontin yesi according to sources yesi enam na kwa me so ana wunya yaresa e wa bosomfie malamfo aka ho bi asofo ka ho bi na kwa me ba se wo chiche wano a ensem obayi pia bontene audios any videos oso odi achiche wano wochi be chiche wano biem ana afa achire kwa pepa acha odi gantoa na maha na adi gantoa na maha na adi gantoa na maha kwasia se na so wona na kwa me voice obebo wabo ofuiba kwasia mpani be ma wagini a nyansa edi nyansa umfa bi ba bia wanya aduro ati social media ebaaye me yesofo say na we ejimifo bodamfo Emami how about you anakami never not to any so you ebe to any so never not to any so say ni brother oh say what kind of any blame you mo we yan kasa dey expose you say kind of any blame because of say liberate one kasa we yan keso me bobo do na mo tie one kasa na kwa mo yema me e doctors wa keso say we say the lady we need you for myself na body na action no say me na do akwa do so na keso na do achi we bonya for na kwa we bonya for papa me who ni for e bonya ni say na kwa me da. Okay, we say o say na kwa me bonya yo yentie ne na me tie brochi what you say obi na say do say brochi na me kro anka say e twa bifu mo be friend kwa ha o de twa bifu ma to we what you say we go say kan control na me be share me am brother na kwa me e na true na kwa me na me tie brochi ele say me me na kwa party akwa we na okasa na o say white no mama two different videos e kire say boy ne dam na ngege se wa bottom pen no ngege ni ntwantro enko me dey na kwa me go ya okay and maybe I come na ma do some day 15 years ago yes me mistake me fun me na kwa me boni me se na wo so na ka che obi a me me fa fun se na ma e boni fa che me se me ma me kwa papa wa ye me true and I'm a brother do ni adu fa che me and decide Jimmy for we say our life one. What do you expect? Disgrace. Wa Jimmy wanyina janadwen ho. Wa Jimmy wanya kwa 57 okoni 60s. Ba Jimmy nkwa. Jimmy nkwa. Wa num wi ni frin kan. Okotena mpona no obehyehe wi ni saa. Obedu abroche so wonya wi ni no. Ana ato ne nkwase ane ma. Ana odi amemremfe so okote asore. Ana odi adwaman gu ono ana asore. Ene Nana Kwame or Sopano, one as a president Nana Kwame Wano. But I'm for Twaso. 15 years ago, Nassau see. And I'm going to say, many money, I wish you let me boy, what I'm not Kwame could did 3 days, 4 days for the fee Christmas. Now, but now, so when you now want Kayo, so ultimate swan and a year and ma. I fear on Toby and Papa Momuni no. Charity ni ane ode ma na yere ne madi aduane efo aban ni ane ene ode ma na yere ne madi o okọ na kwa me okodi ni ane papa ni nyina ni wura fi ana no osopa na kwa me sa no asia wasan record na kwa me yere a record na kwa me maame a record na kwa me no amu wo wasan record na ne ya akomea Amankrado o record Ghana for me fanisi akonkon Judas Antwi apetwe osofo obodamfo wa record na ya akomia wadi nkunim kwase aboa Jimmy yesi yankwase asem se ne yeso so
Obati recording mu Pro Max at the right time. Nipa do baby take place you in Bunia me few what you say. Me few we are okay. No we na obeka. Ama me na be boni ama me brother na kwa me say na kwa me na obeka cha ona me na obeka cha. O maka kwa ni so mu deserve yes. Esie me One boy you say kukela me refuge no kwa kan the boss and yes. Ya ba wa o kwase an me so ye no. 15 years ago but anyway I'm in the fear of the Nyansa and the Hose, Obi Bima Wakai, Obi Bima Wakai. I hear minimum, Nanya Gimpa was as if Fatras, man made Bonnie. Say, Yawami, or the Tuni, I'll bore a tear don't prepare that way. Namina, I'm Aragana. After me, I can release it. Or so Obi Bima Wakai. Banana Kwame a dear way man, no one kai. That's social media. And you quasia biana, Wishiana. Yes, on the social media. Na Jimmy Fo say we will be our original question. No one yet dodging in a dinner phone said, when you need papa bin in a casa. Shad your dear man for never chum. Obia do cannon to call. Nanaya come and cannon to qua. Amankrado and cannon to qua. Ne damn the banner castle on record. Be intimate stop on. What bought damn pain. Be proven in your natural. Album, phenomenal. Never have been nanti. And we are good, Mammy and Cassa. We are simple for a boy of the home, Namakami, Ekahon. Or the pillar. And that's 15 years ago. When Georgia by a man and not coming to me, and I am a fort. And I am a fort, my dear two. Near Cassa, and Bradley who said my young pony, a chair on Nakami, Nana was to be, Nana was a commenting Cassa de Bois. Me kasa me fa phone na friend na me pa na cho me pa 2 years ago na wo se na me dia cho na da fi mi no e na me na kwa me sa brother say say me ya tun sa bidi tra ye bibia bom madama na kwa me tin cha me fu because me ma ko e kura me say friend boy mami e doctors ah we the sister who na mu say mami e doctors cho e fu me no what say me ya say me pa Osi efiri ho ono mo te se den ono mo te se nua enua no enua na mo te bie no. You're listening to the unpredictable Amankrado. Enua no eno no hwa social media wa hu me ka no kra kire mo santi akwa abadamfo e ne voice ba ko ha tie otoma udi ono obi na otoma udi ukura phone na record no sa su bambone no manafi atawo eyan bin okay say eyan say ye mo bi before bi no ma ya bi no mo ye tia say enam ye from Africa ye bread e le busa su ban no some of us ye tisa tia say me kan ya sa chewe ne e bi na ukunu na bi oba akokora na abi abo ontumi tufo say me de futu kakra bi fa na TV so na me de ma ongege o kasa jo no kasa yi akola udi na dameju we say me ma bodam on kwanza nipa de bun kwanza for show eno de eno kwan de e ho kwan de ni ngege ba adwen e dam de oboy masa e meye ho say wa modam bia on kwanza e dam ne de oboy evidence da ho ngege to aso engege share that by life ma o say no kwese wa modam a so de na fine catch and so ma me clear say ngege say dam video na ye na Amankrado afa ni serious wonya video bi ma me clear me na ngege ma me clear ni entie kwan ya ngege be fa so be clear no ni ama tina kongs abi tina guru no so baba ye ni post mortem e one ho ansa bi jaba ansa obogaba ansa Amankrado aba ma me ngege ese oni Apostle Judas Jimmy Fuanchi Jimmy sofo no kwasia sofo no bodamfo no a nana kwame wi any apetition ke ku ni Ghana nana kwame de ne ba broche wa ni boni aye no o se wa modern bia ngege we de osrew braba clear no se bufuo na de kan sa keke ni enhwe obi a wa bodama ngege se wo bodama na o de me konko esensen kom e won kransa ngege be da sa ba dan na no se wa madama mpamba ngege we challenge we mature challenge ketu abi na amawo yanko
tea. Because that our board that will cross and the beer. To me, when I say, setting and the beer, conquer, tea. Okay. Because that our board that will cross and the beer, or the milky conco. But who milky conco to the ayah, soon. And you look on the side, papa, where papa, walk out, was siasa, and papa and pound. Walk out, was siasa, and Maria Mama. Okay. Sa waya wa ba do UK. Sa de ka tira mo say aduro chi obi a. Me ka tira mo say aduro chi obi a oyo ba o ye be mo. Wa ka sa wa ye evangelist ya. O ba ka sa o ye bishop. Mumu sa no Bible school a ko ye be ye bishop. Mumu sa no one na share the bishop. Mumu sa no. Me podam no da so woni mu me ka no kora kire mo me podam no be do abro kire mo free sa tete na mi so wo ko fa wo bi yire no podam aish wo ko fa obi yire awo kwanza mo te so mo podam enti ne podam sam no da so wo yes me kura sa ko fo bi send me pictures bia. I'm a man who said, I'm a sad, but then you are taking crazy. 1 year, I'm a put down from the funny 2 hours, that's why I drop the tree. Kwasiato Ng3g3. Where dear? Mamma get go no one know one campo. Adwuma we is simple. Obaya man easy. Catch us on Mama Cleo say, wa modam. And throw no chat also. Na first video ni 2 page, na Cleo. Kwa omani baba nyiyo video eko YouTube omani baba nyiya baba he sare oso wa record Amankrado wa body gu Amankrado animu ase no eda YouTube ade jiska no we otena ekoto YouTube Kamafo Radio oko YouTube anu abo Kamafo Radio obensa Amankrado to aso Kamafo Radio no wa subscribe o wa ha mi si ya kwane ko subscribe ni sesi ya ya fast na subscribe we show na ba se video e be sa upload ato Abodam gegesi wa abodam pen. Joa hu Jimmy ade ba social media. Me say me Amankrado. Open me downfall you fall. Don't look for my downfall. You will fall, you rather fall. Trust me. Now was yankade ayi black and white. What the black and white we ever than a color TV. We might black and white we say Kade Baba Dane and color TV. Kwasi ya mai. Hwe social media wo. Wa ha wo hwemia timie. Wa mi see wo hwemia timie. Aisha Ahmed or say I just subscribed. Gracias. God bless you. So I subscribe to Kamafo Radio. We ya make sure so bakwa subscribe e Kamafo Radio bonsa Amankrado to aso e o YouTube oko Facebook so Kamafo Radio Facebook so e da hono oko penu akọ follow page no hwa me kan kra kire o Ng3g3 wagie anim guase na uje wo ba bi enye me ka kire o when e ba social media odi Jimmy ba ya o say Amankrado downfall I will need peace. Nobody. And you don't try. So within a short time when you go see awaje. Oba nanka u preachi. O kanya mi asem. Near your apostle. You say obi afro Judas. Udi asesa. Odi anim guasie. Engege so camera si so nka wo bottom. Ba you say atenye no odem. Nam se of mami bi e preach wo UK. Wasi bra bi atwam wotwi fon frɛ no na odi atam na how se odi atam be se die atamie no wodi dware wakan nyansasem ba bi a wo hwe ase no sori fi ho na sori gina wonan so Michael Jima thank you also no so akọ subscribe God bless you wa wo ba ye no ni nyina respect you mama part respect you BJ respect you then time ni yebu papa say ni enim say we jimi kura sa ni enim say we jimi sa
so when gwase wadem gwase we onfiri mu ne ochena ko meta woto anopa wi anyumre yeso pese okote asoro ogana obowa otuto instruments kote asoro ogana waja edwaman bono waja wi ni nom waja ansane nom tabna na wuku sofo osuba mpani mu ase no sa kuwa no ye betwa de amawo traso kote asoro ogana so ya sofo kan we sofo kan kabra wu se to kwa na ekoso no kababa ba settle peace kama megina ba ku achi kababa ba settle peace amanka watra wasumdue wajimi ananka woko be wajimi nti a wonwene nkwatiri nti no to kwa no ba begina mu bi uwie ya wo se Amankrado ne piapia aboa wodi ka twitwa video so abepa me tell say ya men share video man na minimum so peace ya kaba you come for peace. When say now mama part na kasama nfiu ene tabi ono we kasa bia na me gina line so sana ya to pataku obe fry mu open mu ase bi je fra mi aman God ye hwe ne ye o men trust no bi je fra mi aman God ye hwe ne ye men trust no da bia bi je asama o ka kire me no sana uye jinifuo mu jinifuo ankasa ana ababa fra emu a na yanim wansa okwase age udwan wansa okwase age udwan ene hanim guase a wakyekere dia koma wo yire amapokua onkwana na wudie o ana ase na sebon o ka kire me anko ba bia the fansa boys nkomo but time aba bonten say wa record me menya oboni bia obabagu abonten ana me so mantima record but on sama o ka kire me de me kai ni nyina o si amapokua o efin ba ne ho bon na se bon oba na ne tie no na se bon be wan kasa se awukura wunya sika wunya daje nyi sika ma na mfa man e ma ne mfa nya shopping wetima address ene de wan kan wan kasa charity ni ane na ade ode ma wo yire no madi kwase aba ma ginifo na nantwie tie ma ha next time se papa odo ba wi asese wagimi ti se wa na se o ma me so agimi ti se wa o mo nkyire wo nyansa wo fie se so ode nipa bi di akro na se nipa ne nya obone a ye mfa bone ni no wo ya bua bi wate kwantwi kwase atwantwi wi man wi sofo odwan ma wi sofo anka wo de color TV wo de beda na black and white sana kita suban boni kwase aba ma gegentwie ademoni sofo koti asore do koti egu asore udi oba wie na oja hokwa dwuma aboa na atoto ni botom ototo ni person wadi mi na egu ase kwantwi wo so record na ya akom ya yefanye de yefanye wuni anan wose yefanye wuni ana wosi jimifo a wa ma wonteche yese woni nipa nantia enyini boni aye me de saso bo be ma papa jimifo na papa hye ana kwantwi ana ma me na no mu wi ana na ma me we dwamanfo wuman ana ode ba be wo wasia kwano ateche hwan wodi mi nyansa eche hwan abetena social media na wo se wo ye kromfo se no wa bodampen ana abetena social media che ho tof kwasiafo fese ya no mo ba ma be kasa no mo agimi na mo ko Amankrado yes menkasa ka wo gimi fo ese ne fese no ko aguma ni ma ase afa ho adiko enipa ya de menkasa no last hour asam to me yi me mai eno mo da mo no me ire no mada Amankrado ni epa mani atome so aboa wanya no fo odwania kwantwi kwasia sakraman kromfo abeda ne bloggers mu baya won sa we yesofo a lasa wa ya chew aboa ana ma record uni ne wo se o baba kwasia na odo ba wi ase na wa mo ne bere yi a onkwara bere mo hye wi no mo ase no kwasia ofre na record no jimifo be ma na se ka unya papa e ma na tete wo a ka wan hye wi ase no wan sha ase anum wi at the age of 13 aboa at the age of 13 ana sha ase anum George ani wi hwe wi ye
ama pokuya na mema bema bia empe no ana okokonya no na aware no kwasia bema edi uyiri wie ka kire wadamfo se wo yira asebon aboa wo ye bema odwan ufie chemo ba ne ho akono se na ya akomea a ma record na ya akomea na ya akomea ya oden boni aya kwa nchi kwa josibo kurasi ni bema kwa josibo obi ankyerɛ kwa meka Amankrado ntokwa wo wa record me se wa bo me se recording do obebo onzo abo a baba wi asan bo biem ka ho aboa pani papa bia beka so wa record me a wo jimi fo yi wo bi a wa boda mpen wa boda mama wo da matia kwa nya na kwa amia ka wo tentuma gui wo tentuma gui an ka wo da ne kenu an no ka jimi sama back bio wo tentuma gui ana wo toje mu a utoje mu a wodam no musanka utoje mu a ka wodam na nka duo bie no anka masawo na kwa me aye bi papa odwan nia me sia kwe o papa kwa sia wan fantiti wiye o papa ka den sa Amankrado se we kwa sia a wan fantiti wiye a wonum wi at the age of 13 ana o se wi anom wi no mo ase aboagwan also wa record me wa record me say wu gu Amankrado anim ase wa record na ya akomea ye mara metie wa record na ya akomea fa isi akonkon kwasia kromfo I will expose you guy one by one. Oya ya talking ni ebrede nyansen munkoso nyimi sia utimi nya na ade kotwe phone fresh of mama bi say odi atema ne haw aboa ene de be na aye no unni ana wo se ana wo ye kotokusa mobe hypocrite kwatifi kwa hurunsu no aba na afo abebusa benkatachi a wo behave ti say sebe oba kwasia niema asu ni mfaso uya no atamba bo say na wo ye sofo ma retire by force se me ma the bible na to se me ma de ato aboa wo ye sofo we man te say woni we mai wunie sia wa woni ma branch ya friend Peter Paradise me be bo voice bi tie ne ko ka kire no odi amoa ya na mote hono mo a ya na monwene monhwe ayi mo match ana mo aka mo hwe mo match ya mo hwe mo match ana ya mo aka sia wa no tie da ben a wa ba social media o be kan tokwa Amankrado na be kan tokwa o ba social media ya mo nwene wa kwa sia toriwa hello ya chama ya ozoka ufrin kwansa na power on okay woni men kakra wa hu na yetien se uze dan now ngege ka so boy dam no ngege na ntin yetien se akwa na nkasa no you bia na odo win no odo wi e won kransa ho odo wi e kransa kurase okay ono ntin kransa fi ono tin kransa kurase ono odo wi oton wi no sanu wi so okay nti ono ne de ko ba ni se enya dia o tin tumagu se wa bodama tin tumagu ni na mo nti ngege de na o tie no ami ntrum ono no se obi wo ha na sa abro nsama yi no sa taba no enye ne ho ti wo nti ono no na taba no enye ne ho bat na taba no ye adi bia meka se aye ne bia ne se wa klase okay na ye ne bia ne ono no ho nka ontimi nya nti akoba se du ba bi na wo ne no kasa se kasa na o ka no en fact ne what you say eti obo adam no hu ye ono ne dia no koye se one thing to mangu back yeah almost one thing to mangu yeah o kasa ase uze yakasa obi nye no ma ba to on thing to mangu ye what you say okay ase eye ne krakra okay
kikra ka so bia kikra ase na se me fa kwam okay se pato kamboro na manfo hu se asem na kan bono na manfo hu se nya se bia wutwa ntro afa ne ho na se me nyaburu ni pio no be say o say druba bia o do ko bon to bi no na kasa na tv okay nyaburu ni pio pa anti woni na nantwi woni ni yie na me say brand okay I can't do it. It is a me say oti Facebook o yes ani ma na bi siri sa me say da me ko an ma sa ko we ba kuru me ka sa me die o ka wati ntuma bi dada okay eti na say nya entro na ngege twato no so no ngege mitro ngege tiye na me ka no ono ati sa yi pa de me ka sa ne ko si wati ntuma na mu se wa tu na woro ne hu ase no odo wi odo wi ase o ye wi afu okay sanu wi why rasa na da that way say me de try yeah eno de sa yeah okay it say nya me na ma na ba kuruma de ko na pa me ne bo ano me say ha kra say de tv a onu because na say obi onya ndi onya anom eno de eno for real what you say sometimes me so kasa na mtime o akoro so apa de o kasa sa de si ku no ye na onye wi am say agowe am sa de u ba ha ni na onye ndai em so nipa de o de nyame e bata ho an ni ma bi wa ya obi agi wudi ya wudi bo ne kra ni pem fa o serious wudi nyankopon be bata ho no de ye o ni ma be ho a o ye kra na o to tin hwe ba sa ko wi de wa o ye de o kasa ni hu na hu se no ako wi unyai enti sa na de no tie Adam no de one thing to man but say what mo bi onu wi a say wanu wi aboda hu wanu wi aboda wo bi da okay we say ahan say ni pa so mu ja wi nu no ma mo timi ye kama the moment o be start na no ma san ko dada no sa na we de nko ye asa no o ye junkie sa say ni nya me na oba ko ma dia ofa believe me say kasa me de o bianka oninam babi me rasta guni to abodam kra tintuma okay because no na busia for ye no ntimi dai I see ono so kita sekan because of sa ne mane na say otiwure mo no odo fu oyobi na odo fu odo wi no odo apede uni ma pede yeah minimpa class no to odo apede na we nyanyame na fa anyanyame na fa me so a so we nkoda so na social media ho sa ho anke enimi se no o ye junkie say no ye ganja farmer no bia mfani nya hwe okay ngranza bia mfani nya hwe ye I junkie say ye mfani nya hwe I see na say o hwe de wo kasa kra na yeah de wo kasa ye ne mo ne inom nya ni pe kasa de o me fini na you're right e go de nya ni pa so I can say we mean say that obenya wi no bi ase no na obetena ayi so ye sa ne ma go kasa se do si ye no ye ye nkwanta for de enim no na mo enim no ye de enim no bra mu na mu so ye nipa na ye de ye hu na ye hu so no oye ye friend Hyman o ka Hyman o say ya man o ka Hyman o just say o si Hyman o say ya man Yaman, okay. Hyman was Yaman. I see. Olo, or senator, no, the time was no, session no, what 10 no, who said, what 10 na connection say. What's it high? What's your pa? So, moving friend, no can Hyman, because say, yeah, man, be a na say, Nipani ni friend, Kransa. Okay. Yeah, funny nephew, young Kransa for the years, yeah, funny nephew. I see. Na mo amunim no mo amuni no mo ne o kasa mo be hu se nipa na kasa ne ye de ni se oyobi a se bi onam street ya onu wi to wi no oton ahede okowuro nkuto ahede beton okwan ho na wi nsu de ya ahede fo na nam me so e seller o no e pusher o e seller o san nom san pusher na okay sa story me di besie for after ndi ma ko mo di ma ba me be fe nso bi e jara da di nyame nkam ho why wa ma hu so free kwampa me da ase ya no die we ni dia ye hu ba ye mu be ni pa di nyame nka ho bye hey wow urade ye wi ase do wo se wo hinte di akire obi hu anyame hu asia wi mai
You're listening to the unpredictable. We might. Yahoo. You're listening to the unpredictable. Amankrado. Apostle Antwi, me kan okra kire wo. So tenye ma bi ase. Na o hwe life ye. O life is short. Sa o do bra sei ana betena wi ase a. O de no me e ko maso. Ene e me de za me da ya me sorry ya me hunu me enipa hu. Enipa bonefo sa wo ye me tamfo se de na se enipa bonefo oba wakwan mu a me prevent him out, whether good or bad. Obia, or the bonny a dimmy, or the bonny ba me time for so ya de hame, me ma quain. O to baby a wada o jino na obi se a bonny for sano, ye penekuno, no a tumri kaje se ni pano, every abonne for nsem. Na samwe sie, na ni pana kwa jini fila abonne for nsem no, any abonne for na kwa bako. Echan trato so na yedi watu amanim very bad pa brantia your friend Peter Paradise we obi a wonam social media you're very careful, never try to get close to that person when you're very ungrateful. Never ever try to help that guy, he will put you in trouble. I am talking from experience. He lies, he can lie with no fear. One sentence say obeju chanto be me enu miensa or try si obeyi ni ho but no cry. The truth is the truth whether nobody sees it. O kwa ko save nipa afri oyam or say mu a you very careful. One show obetwe awura mu bi enu ti na maka to say enipa onam social media onya dwuma a wotimi ka se mi kodi atem nipa no ka so obetua meka wantua meka. Say the power say I can't bear him. O ko huo mu a jana nko emfa ho nkoto amaniem. O ko say ye mu a jana nko emfa ho nkoto amaniem. Enu ti na me de curse ya no o hye ato no so. Nipa bi abetrai say obeboa sa branch Peter Paradise. You will end up your life in a miserable way. Mama feel one kasa. O be mu. Mi do atem na mama feel hu. O de meka. Ajuma no mami ye na wa o ma na ke so ma miskatase. Wa ma miska. Ntu de meka fa bisika bra mi. Wa ntia meka. Bisuso. Aya, mi be si ya. Me ma ne ntoa so nkɔ nanim. When Peter Paradise den ne kasa time we say. This is unpredictable Amankrado. This is unpredictable Amankrado. Oh, yes, you're listening to the unpredictable Amankrado. When the Peter Paradise yes, our voice we say, man, a branding answer. The right time will pop up. When we are here, you have to be very careful. Yanko. Mama feel one kasa. O be mu. Mi do atem na mama feel hu. O de meka. Ajuma no mami ye na wa o ma miska. Na ke so ma miskatase. Wa ma miska. Ntu de meka fa bisika bra mi. Wa ntia meka. Bisuso. Sabo we wa hu. Oni dwuma bi adi o na brabom. O be na very careful. Ne voices here a quick manfo no a lot. Or then obi ka oso akodi atema ma obi nipa ni ntua ne ka sa voices ni nyina ho. Na ne ka ya wo dan another voices wo ho no mo a e ka na wo dan no okwan e fa so a okwa kase ni nyina wo. Oye Jimmy for chen obi a owi ase. We Jimmy na busane se adia be ka no wodan adia be adwuma no yema nipa na okodan se ka no yakọ anim. Mama feel one kasa. O be mu. Mi do atem na mama feel hu. O de meka.
adwuma no ma me yɛ na wa wo ma me na ke so ma me kasiɛ wa ma me sika ntu de ka fa me sika bra me wa ntua me ka me so Oh, Amankrado. God is good. God is good. You're listening to the unpredictable. Amankrado. God is good. God is good. You're listening to the unpredictable. Amankrado. God is good. God is good. Huh? You're very careful. And so kwasia bia onya dwuma come anode nam social media and so no so. Sani Paradise was sacrificed within a twinkle of an eye. Mama fear one kasa. Wa be mu. Mi do atemu. Na mama fear hu. Odimeka. Adwuma no ma me yɛ na wa wo ma me na ke so ma me kasiɛ wa ma me sika ntu de me ka fa me sika bra me wa ntua me ka me so Mama fear one kasa. Wa be mu. Mi do atemu. Na mama fear hu. Odimeka. Adwuma no ma me yɛ na wa wo ma me na ke so ma me kasiɛ wa ma me sika ntu de me ka fa me sika bra me wa ntua me ka me so. All right. Every pem you be din komo. You're listening to the unpredictable. Amankrado. Every pem you be din komo. Hwa ho ye na da ho so. E onipa a oba wa brabo mu a ekom ede no a oboa no. Wudi mo tena sem. Hwa ho ye e onipa a oba okura Bible a wode dandan wo e mana no ye de. Hwese nkofo no so ye. Na san hwa ho ye e onipa bi a wadan ni suma didida ama nipa nyina hunu se no wote no ye nipa bonefo. So otomanem na se wo gye na firi amanem a da ho so. Na uyi na firi amanem no obesan de amane na ato so. Ni suma akwa ese manase. San enkrofo no obte se manase. Bra watomanem a uyi na firi amanem no. Na wode amanem pimpim ena eba beto so wi. Agane agya ho. You're very careful. Trust no one in your life. And try as much as you can. Never inherit your friend's enemy. It's very dangerous in future. Never protect an ungrateful person. You will end up putting yourself in trouble. Never protect ungrateful person. You will end up putting yourself in trouble. Never inherit your friend's enemy. It's very dangerous in future. But sometimes, some good friends, you can inherit their enemies. Sometimes, some good friends, you can inherit their enemies. But never inherit your friend's enemy. It's very dangerous in future. But sometimes, some good friends, you can inherit their enemies. We nipa na o wiase. Na wanya sika na de kobwa Peter Paradise ya. Kai ukrom abrewa bi oto bro no so ane ho tai kire ne pa. Fa sika no koma no. Ode ne yafunu anenam. Ode kom anenam. Ode adi bre anenam. Sa o twa ntura to so bra wo ho akire wa. Wani mra so ne adokoto afiase. Obi te Canada na obua Peter Paradise anopa wi anwumre sister ne kwa ahokyerem kakra bi Peter Paradise ko frɛ sister ni kunu say sister ne kwa ahokyerem na onya scam ni biem no o hyase so ni sister ne ko kontokwa enche me interview da sister no tokwa ni mu ano onya da age na ko frɛ sister ni kunu o ka che sister ni kunu say oyire abema misika say memfa nkwaduro so enko se wagene bet manye sister brother wo anobi abeka sem se ya kire wo one wo yire nso taadi nkomo pa ana wasan di receipt ya wo yire send ni sika wodi bia send wo. How will you believe your wife? There is no way you're going to believe your wife. Wo yire beka mi bia che wa se onyo bi a wo gini pani di ya wa wi abeka se wo yire eden edi ubone
Peter Paradise enam ne so amene aware na o Canada no agu sister ne koboa de keke me throw challenge no obi so be challenge ya na se nipa ne gine ni so I don't give a damn. Yes. We catch us say boy no oye bronsam oye no me until sika moa no oba life mo adwane free ho enyina ho onya dwuma o de come ne nam etu obetima ton at any time erena so abeka sem o se Amankrado betima tum kro onchimi ntum me kan kore ekowi achire wo se afa the video ni old Peter, your days are numbered. Your cup is full. When you go ase na ubonia yesu ba na te so no social media obi ahu awie enya dia betima da na ho da when you go ase afa de wadi atem o dan ka afa de wu dia dansi krumu e dan ka ada na fa no me so asa wajini o anim guase bebebe to social media ene nso ho eto wan fansu nyansa mama fia wankasa obenu mindu atem na mama fia ohuhu odimeka ajumano mami ye na wa umma na keso mami stakase wa mami sta ntu odimeka fa bisika bremi wa ntia meka bisuso shame on you Peter Paradise Wanka ana kwa nai eno mi account ya da ho so na hwe ho yi na sabrantie we sei enipa ya ne papa e wo social media nyina o de boni ane chiomka menka nkum wasoboa da ho so abrantie Judas Apache Antwi beba kwase asansani oba social media ofre ne ho so ye sofo ene wiase amansan nyina mfuma sonto fom obi ahu ne suban ma recordo so for recorder wanya oba kwase bi nso da nachi ontu nufo se me kunu gya echini kwaji wawie yaba wawie aba mini aba ohwemie kwana ko subscribe to Kamafo Radio boys Amankrado chatwo Kamafo Radio ko YouTube ne ko subscribe na yampenko enim wo wiase afa no kore nante eni obi ho ahi emfo obi nkonkoto tankurom emfaso obi eni so edi anim guase ne amane ene wo yiawo ane nambre ne da nyina ti ya da ho so e wo kwase anyonko ho ukofa damfo obi a wagini a make sure say unfollow the ways emfa ho nkonkoto otan a emfaso ni so no emfa ho nkonkoto ukofollow kwase adamfo ways a you will end up putting yourself in trouble. You will end up embarrassing yourself on social media. And kofa kwasi anyonko. And you see kama Peter Paradise on fantobi anini. Oko to se owu ajani manimu. Ne bone so akatua ana ebrena so. Oko to se owu jani manimu enko yini mfiri owuom. Jani na nomye bia amanye bia wokom bia jani maninkom. Eye nomye ne bone so akatua ana brantie Peter Paradise ene onamu. Enipa bi abetry say wo ko rescue wo do ho beto amaniem give it a try and see the punishment ya urade nyankopon world of karma president de mano ne boni a wodie ni boni aye na mani huru a brade de nyina opese ukoboa ni wi anada no so asem emu amane no ne namu no ntima nipa bi anya den enkonkoboa no na wakwamane mu a uyi na firi amane mu no odi amane beto so abrantie Peter Paradise showiye sa onka bibia mpa kai tina yese o mana tukwaya baburo kire ekowi akire amane ode ababa wana fam da ho so wate na hwe ho ye okwasia na ose ya de menyonko ne eneme hweye wala busa ya videos ne yakwakohwa ba wa tim zaman kodo hiti pa nya asem ketwa na match control na no abe no wa nim say their reply beba na reply ne ba so ya de bebrem abusia aha inside GT me so me subscribe button na no me subscribe button no na wa like video no
drop a comment aso ni na no subscribe ya me so bell na won channel na notification bell no hu hia ye pa se wo mi aso ambre bia me babia no so won sa betimi aka video ni bi na why de wa hwe kama pa enti abusua aha na mlum bi say inside GHTV Amankrado.